أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وسيش فنا كي علماء ربانيين كم شيء تيم يمحصد دانو بيك اسمك علم جامع كرن ربس مدرك تأسي من علم أو رب سندن أحكامات مدرك تأسي ونا وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره أو وبالعكس. ونا يمسا يم دانو بيك علم شنا جامع كرا يمشي زاد كامل كم أوخات يمسون علم كات ستروز يا تأسي من رب سيوت مدرك علم और ना ताशक रब सिंधन अहकाम नियत मुतलिक इल्म दईम तरफुक इल्म आसने यमन वो सारी खुद अफजल चितिम यमन दोनों किस्मन हिल इल्म वशाहिदु हाज़ा अन्नज़रु फी हाल الحسن وابن المسيب والثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين وحال مالك بن دينار والفضيل بن إياز ومعروف وبشر وغيرهم من العارفين وانا أتشو شاهد هيكي يلز غورو فكر كرونا أكثر فش حسن بصري سب سعيد بن المسيب سفيان الثوري أحمد بن حنبل يمشي علماء ربانيين और दई में तरफ से मालिक इब्न दीनार फुज़ैल इब्न इयाज मारूफ अल करखी और बिशर इब्न हारिस अल हाफी इनकी इबादत गुजारो मंज अच्छ पाने तरह फिक्री की ज़्यादा कम कामिल ज़्यादा कम उसे वो फ़ायद चना हम भी उसे कम उसे गढ़ने के उसे वना फमन क़ायस बैन अल हालैन अरफ़ फ़ज़ल अल उलमा बिल्लाहि व बिअमरिही अल उलमा बिल्लाहि फ़क़त वना इससे कंपैरिजन करना ही मन दोनों हालतन एक तरफ हुमन और दूसरी तरफ कमन ये मन इमिस गश बिल्कुल वाज़ह की यानी इस तरपान फिक्री की फजीलत तमन हिंस रबस मुतलिक इल्म इस्तामान और रब सिंधन अहकाम मुतलिक इल्म इस्तामान तिमन पेट यमन सिर्फ रब सियोत मुतलिक इल्म शु अहकाम मुतलिक शुक्न इल्म किहिन या अहकाम नहीं मुतलिक इल्म शु रबस मुतलिक शुक्न इल्म किहिन वना फमा ظن بتفضيل العلماء بالله وبأمره على العلماء بأمره فقط ها فإن هذا واضح لا خفاء به वना वक्या शुता है गुमान के इस मुतलिक यानी वक्या गुमान छु यथ मुतलिक की फजीलत कमन यम स रबस मुतलिक ते इल्म थावन छु रब सिंधन अहकाम मुतलिक छु इल्म थावन तिमन पेट यमन सिर्फ रब सिंधन अहकाम नियत मुतलिक इल्म छु तो समझ में यानी इति ओदन क्या है वनान यानी यमन रबस मुतलिक छु इल्म और रब सिंधन अहकाम मुतलिक छु इल्म तिमन छु फजीलत तिमन पेट यमन रबस मुतलिक इल्म छु अहकाम मुतलिक छु इल्म वना वक्या छु तिमन मुतलिक गुमान की यानी यमन रबस मुतलिक तिश इल्म और अहकाम मुतलिक इल्म तिमन च फजीलत कमन पे यमन सिर्फ अहकाम नियत मुतलिक इल्म ठीक है तिम सोदी कथा यले खुतन वोन हुमन पे तिमन फजीलत यमन पे तिश फजीलत क्या हुमन च रबस मुतलिक इल्म सुन ज्यादा थोद इल्म यमन च अहकाम हुंद ओसुकन इल्म हुमन अस तिमन पे फजीलत वशी यमन च अहकाम मुतलिक इल्म यमन च हु बातनी इल्म रबस मुतलिक च यमन इल्म इसलिए यमन पे आई जरूरी इल्म हुमन पे फजीलत हुमन उलमा यमन पे तिश वना फ़इन हाज़ा वाज़िहुन ला ख़फ़ा बिही इशु वाज़िह आत्मा शन का यानी छुपी छुन आत्मा का चीज़ व इन्नमा यदुन्नु बाज़ु मन ला इल्म लहु तफ़ज़ील अल उब्बाद अल उलमा वना बाज़ तिम लोग यमन इल्म शो आसान ज़्यादा किहिन तिम च फजीलत दिमा इबादत गुजारने का मन पे उलमा पे लिअन्नहुम तख़य्यलु अन्न अल उलमा हुमुल उलमा बिअम्रिल्लाहि फ़क़त क्या तिमन च ख्याल गसान पंजे उलमा गई तिम यमन सिर्फ रब सिंधन अहकाम मुतलिक इल्म शो आसान व अन्नल उब्बाद हुमुल उलमा बिल्लाहि वहदा तिम वना शायद उलमा गई सिर्फ यमन रब सिंधन अहकाम मुतलिक इल्म छु और उब्बाद हसा गई तिमन छु रब सिंधस कत रबस मुतलिक इल्म आसान तिम छु फर्क करान तिम वना हम गई उलमा यमन हो आशि ज़बान पे इल्म और यम सिर्फ इबादत आसान करान तिम हसा गई उब्बाद तिमन हसा छु आसान हो दिलुक आसान दिलस मज तासीर आसान ठीक है इसलिए यम क्या करान छे फरजहु अल आलिम बिल्लाहि अल आलिम बिअमरिही और तिमो जिस पर तरजीह वनस के रबस मुतलिक इल्म छु तमिस हसा छु तमिस पे फजीलत यमिस रब सिंधन अहकाम मुतलिक इल्म छु इमो करना गड नथी खलत मला तिमो ने हुमन उलमा हन छु सिर्फ अहकाम नियत मुतलिक इल्म पद तक हुमन हिमन इबादत गुजारन तक तिमन पे क्या फजीलत वना क्या वना छु वहाजा हक वना यसा छु क्या यसा छु हक सु क्या मतलब छु हक क्या छु बदस हक छु ये की वशु क्या मसला छु हक छु ये यमन रबस मुतलिक जान आसि रबस मुतलिक इल्म आसि तिमन च फजीलत तिमन पे यमन सिर्फ रब सिंधन अहकाम मुतलिक इल्म आसि इजहन च ठीक लेकिन इस यमो वन ना कि यम उलमा श आसान तिमन च सिर्फ आसान पता क्या अहकाम नियत मुतलिक और यम हसा उब्बाद च आसान तिमन च आसान रबस मुतलिक इल्म ये कोर तिमो गलत मुकद्दिमा बनो तिमो गलत ताम से द्रा पतो रीजन यानी यस इस एम पर नतीजा द्राव सु द्राव क्या गलत गो इस वनान छ लास्ट का सो सही लेकिन ये में एतबार थी उलमा और उबादन कंपेरिजन करो एम एतबार छ सही कहिन वशु थी वना नहनु इन्नमा नक़ूल वना इस्तश वनान इन्नल उलमा बिल्लाहि वल उलमा बिअमरिही अफज़लु मिनल उब्बाद युस इश वना तिम उलमा यमन रबस मुतलिक ते इल्म छु और रब सिंधन अहकाम मुतलिक ते इल्म छु तिम छ अफज़ल कम वखत इबादत गुजार वखत वलौ कान अल उब्बाद मिनल उलमा बिल्लाह अगर क्या
इबादत गुजार आसान अगर तिमन रब्बस मुतलिक इल्म आसिति लेकिन यम उलमा छ तिमन क्या छ तिमन छ रब्बस मुतलिक ते इल्म और रब्ब सिंदन अहकाम मुतलिक ते इल्म तवै छ तिम अफजल كذ لأن العلماء الربانيين شاركوا العباد في فضيلة العلم بالله بل ربما زادوا عليهم فيه وانفردوا بفضيلة العلم بأمر الله كذ يم علماء ربانيين छ आसान हुस अहम छ तिमन बराबर यस इबादत गुजारन छ आसान उबादन आसान छ रब्बस मुतलिक मारिफत स छ उलमाए रब्बानियन ते आसान बे छ यमन आसान एक्स्ट्रा सु गो क्या यमन छ आसान अहकामन मुतलिक ते इल्म आवाज समझ और बल्कि खुद मारिफतस मुतलिक छ यमन तिद खुद ज्यादा आसान आवाज समझ और बे कम जरिए छ यमन फजीलत गसान हासिल वनफरदु बिफजीलत इल्म बिअमरिल्लाह व बिफजीलत दावत الخلق الى الله وهدايتهم اليه बे छ आसान लुकन क्या देवन दावत हाँ यह आसान लुकन करा रहनुमाई तम एतबार त छ यमन फजीलत वहुव मकाम الرسل عليهم السلام यह पैगंबरन हिंद मकाम पैगंबर इस दावत देवन वकذلك كانوا خلفاء الرسل وورثتهم كما سياتي ذكره ان شاء الله इथे पडी खुलफा इस और पैगंबरन हिंद वारिस तिहुन तरीके कार त छ योय तिम क्या करन अख तिम रब्बस मुतलिक ते इल्म रब्ब सिंदन अहकाम मुतलिक ते इल्म और बे तिम दावत ते उससे यमन गई पाने फजीलत कमन पेट यमन सिर्फ अल्लाह ताला से योत मुतलिक मारिफत आसे और तिम आसन इबादत कर तिम आसन अहकाम मुतलिक और बाकी यम चीज وهذا القدر الذي انفردوا به عن العباد افضل من القدر الذي انفرد به العباد من نوافل العباده يسيمني قدر منزلتنا حاصل علماء ربانيين يشيف دعوت ديوان اور احکام متعلق علم چھ یہ ہسا چھ زیادہ افضل تمہ کھت یس ہمن عبادن خاص چیز حاصل چھ تم چھ زیادہ پہم عبادت نوافل عبادت کران فإن زيادة المعرفة بما أنزل الله على رسوله توجب زيادة المعرفة بالله والإيمان به كذي يمس يسا معرفة تحت متعلق زيادة آسي يكين سان نازل اور الله تعالى پنس پیغمبرس پٹ يش واجب بناوان امس آسي ربس متعلق معرفة زيادة اور إيمان تي آسي زيادة ربس پٹ وجنس المعرفة بالله والإيمان به وجنس المعرفة بالله والإيمان به أفضل من جنس العمل بالجوارح والأركان يمس فر رب سن زيادة معرفة آسي يش زيادة أفضل كم خط يس عمل آس كرام پنو آزاهم سيد وشتي علماء ربانيين شاسان زيادة معرفة ربس متعلق इसलिए तिमन गई पाने फजीलत कमन पे यम इबादत गुजार आसान क्या तिम मारिफत दिलस मज दिल अमल ज्यादा अफजल कम खुद आजाहन हजो अमलो से वलाकिन मन ला इल्म लहु ताजुम फी नफ्सिहि इबादत अल इल्म यस मज गसान यमिस न इल्म आसान कहीं तुछ वना हे यह नफली इबादत गुतरी करान इसलिए तमिस दिलस मज अमस अजमत ज्यादा बढ़ान तमिस इल्म कह बोड़ चीज बसान لأنه لا يتصور حقيقة العلم ولا شرفه كذا أمشان باي آسان علم حقيقة اور علم شرف كاشو ولا قدرة له على ذلك أمشان قدرتي آسان جاء عام نفر شيء أمشان أثبت قدرتي آسان كي بلاقيها أمس لاقيها پتا علمك يعني قدر منزلت كوتا وهو يتصور حقيقة العبادات عبادات شيء مش فكرة تنا شيء يقول خدا إيش عبادت كران علم شنو مش فكرة تنا وله قدرة على جنسها في الجملة और أمش قدرت آسان कि ये हकीम इबादत करे लेकिन इल्म अस पर्सन अमिस दस्तरस आसान तवै शी दिवान फजीलत कमिस अमिस इबादत गुजारस अमिस पता आसान योहै हसा छु योहै छु सारी खुद अफजल ولهذا تجد كثيرا ممن لا علم لديه يفضل الزهد في الدنيا على العلوم والمعارف وسببه ما ذكرناه تवै शी वशु वना कि हम लोग वश वक्ति तिम छि फजीलत दिवान कत दुनिया निश बेरगबती छु कह इख्तियार करन कह नफर छु दुनिया हस लोर किहिन इम वना योहै छु अफजल कत पर छि दिवान फजीलत इल्मस पेट मारिफतस पेट अछु सबब यमन छु हकीकत खबर आसान وهو أنه لا يتصور معنى العلم والمعرفة كذا مشر باي أصلا علم معرفة كأجو ومن لا يتصور شيئا لا يقر في صدره عظمته يمثل باي أشكال شيء تمثل دلس مشان أمش عظمة أصلا وإنما يتصور الجاهل بالعلم حقيقة الدنيا يشي جاهل أصلا شو علم أصلا شيء مثل علم أصلا شو كهين تمشي تصور اسمه زيوان كه دنيا كاش ठीक है वक़द अज़मत फी सदरिही दुनिया शो आसान तमसिन दिलस मज बुड या दुनिया हसा शो metro दुनिया metro इथि डिग्री यात्रो इथि जबरदस्त नफर चला मिस बासान के दुनिया के शासा मिस दिलस मज बुड फअज़ुमा इंदहु मन तरकहा इसलिए ये दुनिया तरक्को इस बना इस खतरनाक नफर इमेश दुनिया तरक्को इल्म शन मिस अज़मत आसान पता बिशुती कमा قال محمد بن واسع وانا محمد بن واسع يسنا رحمه الله عليه تم وش اخنا جوان فقيل له هؤلاء الزهاد امسوني مش الزهاد موجود الدنيا ترك فقال واي شيء قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها وناس الدنيا क्या قدر قيمت شو दुनिया कोता कीमती छु तो अस करो तमिस तारीफ ये दुनिया त्रो दुनिया ने का कीमती छु दुनिया त्रावन कोस बड़ कत छ तिमनस न पता दुनिया क्या हैसियत छ उसे तिमनस पता कि असली क्या छ ठीक है इथे पर قال وقال ابو سليمان الداراني قريبا من هذا المعنى ايضا وانا ابو سليمان الداراني سبنت فرمو يثي فالمفتخر بالزهد في الدنيا كانه يفتخر بالترك نذر يسير من شيء
هو أقل عند الله من جناح بعوزة وهذا أحقر من أن يذكر فضلا أن يفتخر به ونا يشي الدنيا سنشنا الزهود كران اختيار باتشو يتحقان هي ما سطروا كيا دنيا وانا امسز مثال تتي بيت دنيا هس كيا حیثیت چھ ربس نش مہسی پکھ برابر تشس نہ حیثیت امس کوتاہ تمہ مہسی پکھ مز ملیومت کہین تہ ام ترو سوی مہسی پکھ مز یس امس کہین تہ ملیومت چھن ام ترو سوی یہ کران تہ پہ فخر ام ہسا ترو اگر کانٛہہ ونہِ مےٚ ترٛٲو مہسِس پکھ أمِس وَنیا کانٛہہ تہٕ ژےٚ کیٛاہ ترٛووُتھ مہسِس پکھ دُنیاہس چھنہٕ ییٖژاہ حیثیت تہِ وٕچھ اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ تھٮ۪کُن چھُ أکِس مےٚ ترٛٲو مہسِس پکھ تۄہہِ سمجھ یِوان وٕچھ تَوَے چھُ لُکن چھُ باسان أمی کٔر عمل حالانکہِ اَصلس منٛز کَم چھِ فضیٖلت تھاوان ہُم یِم عُلما آسان چھِ ہا ولہذا أيضا يعزم وٕچھ وۄنۍ چھُ بیٛاکھ اَصٕل مسلہٕ وَنان ولہذا أيضا يعزم في نفوس كثير من الناس ذِكر الخوارق والكرامات یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کیٛاہ کینٛہن دِلن لُکن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز کیٛاہ گژھان ییٚلہِ تِمن ذِکر چھِنہ کران فلٲنۍ ہسا کٔر یِتھ پٲٹھۍ کرامات تِم کیٛاہ چھِ گژھان زبردست نفر ٹھیٖک چھِ کرامت چھِ حق أسۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ ایٖمان ہا یہِ چھُ سٲنِس عقیٖدس منٛز آسان لیکِن کینٛہہ چھِ کیٛاہ دِوان تِمن چھِ دِلس منٛز یہِ زبردست عظمت لبان کیٛازِ وَيَرَوْنَهَا أَفْضَلَ مِمَّا أُوتِيَهُ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمَعرِفَةِ وَالْعِلْمِ یِم چھِ اَتھ سمجھان یُس عُلماہن آو نہ علم تہٕ معرفت دِنہٕ یِم چھِ ہُتھ سمجھان تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ افضل کیٛازِ وَإِنَّمَا يَتَصَوَّرُونَ حَقیٖقَةَ الْخَوارِق کیٛازِ ہُہ چھُ یِمن یِوان تصورس منٛز ہے أمۍ ہا کوٚر سُہ چیٖز یُس نہٕ نارمٔلی پاسِبٕل چھُ لِأَنَّهَا مِن جِنسِ الْقُدرَةِ وَالسُلطانِ فِي الدُّنْيَا کیٛازِ یہِ کَمہِ منٛز چھُ یُس یہِ کرامت چھِ أمِس حٲصِل گژھان یہِ چھِ أمِس دُنیٲوی قُدرت منٛز یعنی کانٛہہ نفر چھُ یہِ گِلاس ہٮ۪کان تھوٚد تُلِتھ بیٛاکھ چھُ سورُے مسجِدٕے مِثال کے طور پر تھوٚد تُلان یہِ چھُنہ اَتھ چھُنہ أتھی تھاوان تعلُق أمِس چھُ کینٛہَن چیٖزن پٮ۪ٹھ غلبہٕ آسان الذی یعجزُ اکثر الناس عنہ ییٚمہِ نِش اکثر لُکھ چھِ آسان عاجز ییٚلہِ یِم کٲنٛسہِ چھِ وٕچھان یُتھ کارنامہٕ کران یِم چھِ وَنان یہِ چھِ زبردست وۄنۍ نتہٕ کیٛاہ چھُ اَمہِ کھۄتہٕ افضل کیٛاہ چھُ نتہٕ علم تہٕ معرفت یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ وَنان اما العلما وَنان روٗدۍ ہسا عُلما باللہ یِم رۄبس مُتعلق علم تھاوان چھِ فلا تعزم هذه الخوارق عندهم تِمن نِش چھِنہٕ یِم یعنی تِم چھِ مانان یِم لیکِن تِمن نِش چھِنہٕ یِم زیادٕ عظمت آسان تھاوان بل يرون الزهد فيها بلکہِ تِم چھِ وَنان اَمہِ نِش تہِ کٔرِو زُہد اختیار ٹھیٖک چھا وَإِنَّهَا مِن نوع الفتنة والمحنة وبسط الدنيا على العبد تِم چھِ وَنان یہِ تہِ چھِ أکِس اِنسانس خٲطرٕ آزمٲیش یُس رۄب سُنٛد کانٛہہ نیک بنٛد آسہِ اگر أمِس نِش کانٛہہ کرامت ظٲہِر گٔے یہِ چھِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ بنان آزمٲیشہِ ہُنٛد سبب امتحانُک سبب اور یہِ تہِ چھُ أمِس کیٛاہ دُنیا منٛزٕے اکھ حِصہٕ حٲصِل گژھان رۄب چھُ أمِس آزماوان فَيَخافوٗنَ مِنَ الاشتغال بها والوقوف معها والانقطاع عن الله یِم چھِ کھوژان کہِ أسۍ گٔژھۍ نہٕ أتھۍ سۭتۍ مشغوٗل گژھٕنۍ اور أسۍ گٔژھۍ نہٕ رۄبس نِش کیٛاہ ژھٮ۪نٕنۍ وقد ذكر أبو طالب المكي هذا المعنى في كتابه عن كثير من العارفين منهم أبو يزيد ويحيى بن معاذ وسهل التستري والذنون والجنيد وغيرهم يمشي ساري يعني رب سن يعني عبادة گزار بند ونان أبو طالب المكي سبب شيء ذكر قول وقيل لبعضهم تمن أون إن فلانا يمشي على الماء تمن أون كيف فلان شو آبس پٮ۪ٹھ پکان فقال تِمو ووٚنُکھ جوابس منٛز من امکنہ اللہ من مخالفت ہواہ فہو افضل ییٚمِس اللہ تعالیٰ طاقت دی سُہ کرِ پننٮ۪ن نفسٲنی خواہشاتن مُخالفت سُے چھُ زیادٕ افضل تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ یُس آبس پٮ۪ٹھ آسہِ پکان توے ٲسۍ تِم ونان کیٛاہ الاستقامہ تِم ٲسۍ ونان کیٛاہ یعنی الاستقامتُ افضل الکرامہ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کرامت ہسا چھِ کہِ اکھ انسان روزِ دیٖنِ اسلامس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ تۄہہِ سمجھ یِوان گوٚو تِمن ٲس پتہ کہِ حقیٖق اصل چیٖز کیٛاہ چھُ وكان أبو حفص النيسابوري يوما جالسا مع أصحابه وأنا أبو حفص النيسابوري أوس أكيد بيهت بنين شاغردن سيد خارج المدينة شهر نبر وهو يتكلم عليهم يوس من سيد كلام كلام فطابت أنفسهم وأنا يمن جاي بعد ما زلوا يمن كاتن فجاء أيل وأنا أتى أخانقول كاو قد نزل من الجبل يوس بحار بيت وتموت حتى بركة بين يديه يبير موت كني يوس بيوتي موت كني من ما يسبب فبكى بكاء شديدا يسي أبو حفص النيسابوري يوس أمس گو شديد وانزعج أمس گو غمج حالت ها تنگي هز حالت فسئل عن سبب بكائه أمس وني تو كياز بدان فقال رأيت اجتماعكم حولي ونك ما سويش تو شمه جماعة گمت اندين وقد طابت قلوبكم تهلكم مزه تو اطمینان سکون حاصل فوقع في قلبي ما ايو دلس مز خيال لو ان لي شاة ذبحتها ودعوتكم اكاش ما شيء تصاوجه بقرها ذبح بقر هوتي كيا دعوت فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش وبارك بينهم وني اوس مےٚ خیال آمُت دِلس منٛز رۄبن سوٗز یہِ جانور تہٕ یہِ بیوٗٹھ برونٛٹھ کَنۍ فخُیِل لی وَنان مےٚ آو پتہٕ خیال اَمہِ پتہٕ کہِ بہٕ چھُس زن فِراونہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ٹھیٖک چھا الذی سأل ربه ان یجرِیَ له النیٖل فاجراه له فِراونن ووٚن رۄبس ہے یہِ نیٖل کر سا جٲری دٔریاے نیٖل رۄبن کوٚرُس کیٛاہ جٲری آو سمجھ پتہٕ گوٚو نا مگر سُہ فِراوُن کتھ منٛز چھُ گُمرٲہی منٛز فما یُؤمِنُنی ان یکون اللہ یُعطینی كل حظ في الدنيا وابقى في الاخره فقيرا لا شيء لي مےٚ کُس چیٖز دی
ضمانت ییٚمِچ مےٚ کُس چیٖز دی ییٚمہِ نِش اَمن کہِ رۄب دی مےٚ دُنیاہسٕے منٛز سورُے بہٕ آسہٕ ٲخرتس منٛز پتہٕ فقیٖر فہاذ الذی ازعجنی امی چیٖزن کوٚرنس بہٕ پریشان تُہۍ سمجھ مےٚ گوٚو تِم ٲسۍ نہٕ تِم ٲسۍ وَنان یہِ چھِ آزمٲیش سانہِ خٲطرٕ رۄبن ما دیُت اَسہِ ییٚتھٕے یہِ تہٕ ٲخرتس منٛز آسہِ نہٕ کِہینۍ لیکن ییٚمِس نہٕ علم آسان چھُ کِہینۍ سُہ کیاہ سُہ چھُ وَنان یِہوے چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ چیٖز اور أڑۍ چھِ کیاہ چھِنہ پتہٕ کانٛہہ جِن کماوان اور باقٕے باقٕے چیٖز بہٕ تہِ ہسا کرٕ پوٚتُس فلٲنۍ فلٲنۍ چیٖز گوٚو ہُم چھِنہٕ آسان اَتھ پتہٕ آو سمجھ فأحوال العارفين كلها تدل على أنهم لم يكونوا يلتفتون إلى هذه الخوارق یِم تہِ رۄبہٕ سٕنٛز معرفت تھاوان وٲلۍ ٲسۍ عبادت گُزار بنٛدٕ ٲسۍ تِمن ہٕنٛز احوال ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ تِم ٲسۍ نہٕ اوکُن نظرا تراوان کینٛہہ کہِ اَسہِ گٔژھۍ یِم چیٖز حٲصِل گژھٕنۍ وإنما كان احتمامهم بمعرفة الله وخشيته تِہنٛز اہمیت ٲس آسان رۄبہٕ سٕنٛدِس معرفتس سۭتۍ رۄبہٕ سٕنٛدِس خشیتس سۭتۍ ومحبته والأنس به رۄبہٕ سٕنٛدِس محبتس سۭتۍ اور رۄبس نِش گٔژھِتھ سکوٗن حٲصِل کرنس سۭتۍ والشوق إلى لقائه وطاعته رۄبس سۭتۍ مُلاقاتُک شوق اوسُکھ آسان اور رۄبہٕ سٕنٛدِ اطاعتس سۭتۍ اوسُکھ کیاہ آسان یعنی تِم ٲسۍ تتھ دِوان اہمیت والعلماء الربانيون يشاركون في ذلك ويزيدون عليهم بالعلم بأمر الله وبدعوة الخلق إلى الله یِم علماء ربانیٖن چھِ آسان تِمن تہِ چھِ یہِ چیٖز حٲصِل گژھان اور بیٚیہِ چھِ تِمن بیٚیہِ ہن حٲصِل گژھان تِمن چھُ آسان اکھ علم تہِ رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن احکامن مُتعلق اور بیٚیہِ چھِ تِم پتہٕ مخلوٗقس اتھ کُن بُلاوان اَتہِ گٔے علماء ربانیٖنٕے ہسا گٔے تیٚلہِ کیاہ افضل یِمن رۄبس مُتعلق تہِ علم چھُ آسان اور رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن احکامن مُتعلق علم چھُ آسان وهذا هو الفضل العظيم عند الله وملائكته ورسله كما قال بعض السلف یِہوے چھُ سُہ عظیٖم فضل اللہ تعالیٰ ہس نِش تہِ فرشتن نِش تہِ اور پیغمبرن نِش تہِ یِتھ پٲٹھۍ بعض سلفو منٛز ووٚن من عمل وعلم وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء یُس ہسا ہیٚچھِ اور ہیٚچھناوِ یُس عمل کرِ اور ہیٚچھِ اور ہیٚچھناوِ وَنان یِہوے ہسا چھُ ییٚمِس وَننہٕ یِوان چھُ یہِ ہسا چھُ عظیٖم آسمانس منٛز چھُ أمسٕے یِوان وَننہٕ عظیٖم کٔمِس یُس ہیٚچھِ اور عمل کرِ اور بیٚیہِ باقین ہیٚچھناوِ آو سمجھ وإذا ظهر فضل العالم على العابد فإنما المراد تفضيله على العابد بعلم أما العابد بغير علم فإنه مذموم ییٚلہِ أسۍ ووٚن نہ کہِ عٲلمس ہسا چھِ فضیٖلت کٔمِس پٮ۪ٹھ عابدس پٮ۪ٹھ کٔمِس عابدس پٮ۪ٹھ إنما المراد تفضيله على العابد بعلم یعنی یُس عبادت آسہِ کران علمہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ أسۍ کٔمِس عابدس پٮ۪ٹھ چھِ أمِس فضیٖلت دِوان یُس عبادت چھُ کران شریعتس مُطٲبق روٗد سُہ ییٚمِس نہٕ علما آسہِ سُہ آسہِ علمہِ روٚستُے عبادت کران تٔمِس چھِ مذمت تٔمِس سۭتۍ چھُنہٕ عٲلمس کمپیرزن تۄہہِ سمجھ یِوان ولہذا شبهه السلف بالسائر على غير طريق توے چھِ سلفو أمِس دِژمٕژ تشبیٖح ووٚنُکھ یہِ چھُ پکان کیاہ وتہِ روٚستُے وتھ چھنہٕ بٕتھِ کِہینۍ یہِ کیاہ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ پکان وبأنه يفسد أكثر مما يصلح اور بیٚیہِ ٲسۍ تِم وَنان کہِ یہِ چھُ کیاہ یعنی اصلاح کرنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ کیاہ کران فسادٕے یُس حظ علمہِ روٚستُے کرِ عبادت وبأنه كالحمار في الطاحون گرٹہٕ چھُنہ آسان یا ہُہ چھُنہ آسان تِلہٕ ؤنۍ چھُنہ آسان تتھ کیاہ چھِو تُہۍ وَنان تُہۍ کیاہ تتھ وَنان یَتھ حظ تیٖل چھِ پوٚتُس کڑان تِلہٕ گۄگلہٕ منٛز تتھ کیاہ وَنان چھِو تُہۍ چھِنہ وَنان تتھ چھِنہ لگان پتہٕ دان چھُنہ آسان تتھ یعنی یِتھٕے پٲٹھۍ وَنان یُس ہسا یہِ مِل چھِ اتھ وَنان یعنی سُہ اتھ چھُ لگان کیاہ وَنان أمۍ سٕنٛز مِثال ہسا چھِ یُس یہِ علمہِ روٚستُے کرِ عبادت أمۍ سٕنٛز مِثال چھِ کیاہ کھر تھووُکھ أتھۍ طاحوٗنس لٲگِتھ یہِ چھُ نژان لیکِن واتان چھُنہٕ یہِ کُنُے ٹھیٖک چھا وَنان چھِ يدور حتى يهلك من التعب ولا يبرح من مكانه وَنان یہِ چھُ پکان یہِ چھُ تھکان أمِس چھِ تھکاوٹ سۭتۍ گژھِ یہِ ہلاک لیکِن واتان چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ پننہِ جایہِ ہِلان وهذا أشد ظهورا ووضوحا من أن يحتاج إلى بسط القول فيه یہِ چھُ بِلکُل واضح اتھ چھِنہٕ وَنان اتھ چھنہٕ تفصیٖل کرنٕچ ضوٚرتھ یُس علمہِ روٚستُے عبادت کرِ تٔمِس کتہِ چھِ کمپیرزن کٔمِس سۭتۍ تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ کمپیرزن سُہ چھُ پَیی کہِ أمِس چھِ مذمت علمہِ روٚستُے چھنہٕ کانٛہہ عبادت کرٕنۍ وَنان ولنضرب هنا مثلا جامعا لأحوال الخلق كلهم وَنان ییٚتٮ۪ن ہسا وَنو تۄہہِ أسۍ مِثال اکھ یۄس تمام مخلوٗقن ہٕنٛدٮ۪ن حالاتن جمع کرِ تُہۍ وٕچھِو کہِ مخلوٗق کٔژن قٕسمن ہٕنٛدۍ چھِ آسان بالنسبة إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم یعنی کتھ بنسبت کہِ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛز دعوت ییٚلہِ آیہِ لُکن کۭتیاہ قٕسم چھِ وانقسامهم في إجابة دعوته إلى سابق ومقتصد وظالم لنفسه وَنان بیٚیہِ ترِ اَسہِ فِکرِ کہِ لُکن چھِ گژھان تقسیٖم ییٚمہِ ساتہٕ دعوت چھِ یِوان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز أڑۍ چھِ بنان سبقت نِنہٕ وٲلۍ أڑۍ چھِ بنان درمیٲنی درجہٕ وٲلۍ اور أڑۍ چھِ بنان پننِس نفسس پٮ۪ٹھ ظُلم کرن وٲلۍ وبه يظهر فضل العلماء الربانيين على غيرهم من الناس أجمعين اَمے ذٔریعہٕ گژھِ ظٲہِر علماء ربانیٖنن ہٕنٛز فضیٖلت باقین تمام لُکن پٮ۪ٹھ وٕچھو وۄنۍ مِثال فنقول وَنان مثل ذلك كمثل رسول قدم من بلد الملك الأعظم وَنان اَمِچ مِثال ہسا چھِ کہِ اکھ شخص ہسا آو اکھ میسنجر ہسا آو اکھ پیغام ہٮ۪تھ نفر ہسا آو أکِس بٔڑِس شہرکِس عظیٖم بادشاہ سٕنٛدِ طرفہٕ اکھ بوٚڑ شہر چھُ تتہِ چھُ اکھ عظیٖم بادشاہ تٔمۍ سوٗز اکھ ایمبیسڈر کیاہ سوٗزُن فأدى رسالة الملك إلى سائر البلدان یہِ گوٚو سارنٕے شہرن ووٚنُکھ ہے یہِ ہسا چھُ بادشاہن سوٗزمُت تۄہہِ خط ٹھیٖک چھا
وظهر لهم صدقه في رسالته تمن گو ظاهر کہ یہ پوز یہ سا پوز فكان مضمون رسالته التي اداها عند الملك الاعظم الى رعيته ونہ یہ رسالہ اوننا چیچ اننا ونہ تات من لکھت یہ مضمون بادشاہن ایک کیا سوز اخ نفر ون سے یمن سارنی شہرن دسن یہ چیچ تات چیچ مز کیا لکھت ان هذا الملك لا احسان اتم من احسانه یہ سا یہ بادشاہ شو ام سند احسان خود نسا چھ بے کامل احسان یہ سا چھ احسان کرن وول ولا عدل اكمل من عدل یہ سا چھ انتہائی زیادہ عادل بادشاہ ام سند ہور چھن کا عدل کران ولا بطش اشد من بطشه ام سن پکڑ خود نسا چھن کا شدید پکڑ وانه لا بد ان يستدعي الرعيه كلهم اليه ليقيموا عنده اور بے ہسا چھ اخ چیز اخ چٹھ مز لکھت سو ہسا بلایو تہ کن سات پانس نش تہ چھ پتہ تمسی نش بہن ٹھیک ہے یعنی شی سوز بادشاہ فمن قدم عليه باحسان جازاه باحسانه افضل الجزاء یم ہسا رچر آسل کورمت تمس دیو یہ بادشاہ اصل جزا افضل ومن قدم عليه باساءه جازاه باساءته اشد الجزاء اگر ہسا کنس برائی ہت آو تمس دیو سو خطرناک امیک سزا پوتس وانه يحب كذا وكذا بیو سات مز لیکھت یہ تمس بادشاہ ہسا چھ ات پٹ پسند ويكره كذا وكذا یہ کام ہسا چھ تمس ناپسند ولم يدع شيئا مما تعمله الرعيه الا اخبرهم بما يحبه الملك منه وبما يكرهه ونہ یہ پیغام ہت آو نا ونہ ام ترو نہ کہہ چیز یس کران اسم لوک اتک سوائے ام ون یمن کس چیز چھ تمس تہندس بادشاہس پسند اور کس چھس ناپسند ام کور یمن سوری واضح وامرهم بالتجهز ونہ کہ تیاری کرزو کنتی ویز ہسا یور ایروپلین ہیلی کاپٹر جہاز تو تک کھسن تیاری تھیو کرت والسير الى دار الملك اور تیاری تھیو سا کرت تو کوت گسن ام سن گھر چھ تو گسن بادشاہ سن التي فيها الاقامه يتوي روزن چوبوتس واخبرهم بخراب جميع البلدان سوى ذلك البلد ونہ یت مز تو علاقہ مز بسان چھ سن لینگویج مز اچ ترکین امس ماینی بشان یا سا سوری تباہ ٹھیک ہے ونہ یم گسن سوری تباہ ات کیا بچوی سو یوت شہر یس کم سن شہر چھ بادشاہ اسی تھیو سا تیاری کرت یہ کہانی اچھا نا تو سمجھ ما کہانی اچھا اور نہ وان من لم يتجهز للسير بعث اليه الملك من يزعجه عن وطنه اور اس نسا تیاری کرو ات سفرس خاطر کہین بادشاہ ہسا سوچ تمس تیت نفر اس تمس کیا امہ وطن مزے کیا تمس دین تت وطنس مز روزن وینقلہ منہ علی اسوء حال یعنی یت مز روزان چھ سنی امس تت جائے یت امس بر ترین حالت اس اس لیے کریو سا تیاری وجعل يصف صفات هذا الملك الحسنى اور بے ون نقید اس سو بادشاہ چھ تمس چھ رت صفات چھ اصل سو ظلم کران کی باقی من الجمال والکمال والجلال والافضال سو خوبصورت اور سو کامل اور سو تعظیم وول اور سو احسان کرن وول چھنا ون لوکو بوز یہ چیٹ ساروی ونہ فن قسم الناس في اجابه هذا الرسول الداعي الى الملك اقساما عديده ونہ یہ بادشاہ سن یہ پیغام ہت آو لوک ہسا گئی وہ مختلف قسمن مز فمنهم من صدقه اڑے ون یہ پوز ونہ یہ تصدیق کرہس ولم يكن له هم الا السؤال اما يحب هذا الملك من الرعيه واستصحابه الى داره عند السير اليه ونہ اڑے لوک کر تصدیق یہ صرف یہ پرسان تمس کیا کیا پسند اور یہ کران کوشش کہ اس تھو یہ سوت اس تور گسن یہ کام تھو اس کیا فاشتغل بتخليصه لنفسه اس لیے لوگ پان کرن صاف پنس پانس خاطر لگن کام جمع کرنے و بدعاء من يمكنه دعاءه من الخلق الى ذلك اور بے اوشی باقن ت ونان پکو تو بادشاہ چھ گسن یا گژھِ زمین سوری تباہ و اما يكرهه الملك اور بے شک ونان یم کام مکریو یم چھ تمس بادشاہس نا پسند فاجتنبه وامر الناس باجتنابه اور ام کور پان تے امنش اجتناب اور لوکن تے اس ونہ ہے تو اتنا گزون یمن مز وجعل همه الاعظم السؤال عن صفات الملك وعظمته وافضاله اور یہ اس پن بڑ بار مقصد بناون یہ اس کران سوال تمس بادشاہ کیا صفت چھ تمس عظمت تمس احسان کیا چھ فزاد بذلك محبته لهذا الملك واجلاله یعنی اس نے بوزان ہے تمس ات پٹ صفت امس بادشاہ سن زیادہ محبت گسان والشوق الى لیاس ون بکر گس تمس بادشاہ نش کیا سمکھن خاطر فرتحل الى الملك مستصحبا لانفس ما قدر عليه اس لیے یہ گو بادشاہ نش امنی سوت کیا قیمتی چیز یس تمس طاقت اس سو مما يحب الملك ويرتضي یس بادشاہ پسند اس بادشاہ امس رج گسان واستصحب معه ركبا عظيما على مثل حاله اور بیت الام باقی ساتھی تہ سوت یم امس دی پٹ تمو تہ اس یم کامہ سار بهم الى دار الملك اور یہ دراو یم ہت کوت بادشاہ سندس علاقس مز گرس مز وقد عرف من جهة ذلك الدليل وهو الرسول الصادق اقرب الطرق التي يتوصل بالسير فيها الى الملك اور یہ اس نہ سونت اور چیچ ام کور ام سن ذریعہ معلوم اس ساری کو چھوٹ وقت کو چتور گسن
हाँ समझ वमा यनफअु मिन अत-तज़व्वुद लिल-मसीर फीहा और अत कुछ चीज दी अस फायदे अत सफरस मज अस तोर इख्तियार कर अस कम चीज पजर सत तुलिन व अमिला बिमुक्तज़ा ज़ालिका फि सैर व हुवा वमन इत्तबअहु अम कर अथ मुताबिक अमल अम त कर और यमो अम सुन मोन यम रुद ना ग्रुपस मज यमो ट्रैकिंग करने गसन मनतो यमो कर यम सारी चीज इथे यम कम छे वना फहाज़िही सिफतुल उलमाए रब्बानिय्यीन यम गए उलमाए अल्लज़ीना इह्तदौ व हदौ यमो कर पान हिदायत हासिल व हदौल खल्क और बेकर मखलूकस रहनुमाई माहुम इला तरीक़िल्लाह कोकुन अल्लाह ताला सिंदे वतिकुन फहाउलाई यक़दिमून अलल मलिक क़ुदूमल गाइबि अला अहलिही यम गसन अमिस बादशाहस निश तिथ पट कह गायब नफर आसि सु गो घर वापस तमिस क्या करन गर नाल मत करनस ना मिस मिठाई छकन अल मुंतज़िरिन यम अमिस प्यारान छ आसान गर अल मुश्ताक़ीन इलैहि अशद्द शौक़ यम छ वना ये कर ही और वापस वना ये गस अमिस बादशाहस निश तिथ पट अमिस जबरदस्त खैर मकदम असस ना उस ती गड अड़ छ इथे पट आसान दयम व क़िस्मुन आखरून दयम किस्म छ लुकन हुंद इश्तगलू बित्तअहुब लिमसीरिहिम बिअनफुसिहिम इलल मलिक वलम यतफर्रगू लिस्तिस्हाबि गैरिहिम माहुम तिमो वन ठीक छ ये पोज वनान तिमो कर पाने योस तैयारी वन अस का वाक्य न तिमो रोज पन तैयारी लेकिन बाकी करिक न तैयार अम खतर व हाज़िही सिफतुल उब्बाद अल्लज़ीना तअल्लमू मा यनफअहुम फी खास्सति अनफुसिहिम वश्तगलू बिल अमलि बिमुक्तज़ाहु यम गए उब्बाद इबादत गुजार यमो होश अस का करुन और अथ मुताबिक कर अमल वन अस बाकिन वनुन और त्रे वना क़िस्मुन आखरून वश ब्या किस्म तशब्बहु बि अहदिल क़िस्मैन ये वशु ये त्रेम किस्म यम छ मुशाबहत करान इख्तियार हमो दयो किस्मो मज कुन एकस सत या छिम हमा अस हुम ना छिम हमा अस क्या व अज़हरु लिन्नास अन्नहुम मिनहुम यम छ लुकन हमा अस छ इल्म या अस छ इबादत गुजार व अन्न क़स्दहुम अत-तज़व्वुद लिर-रहील अस छ तैयारी करान व इन्नमा कान क़स्दुहुम इस्तितान दारिहिम अल-फानिया लेकिन यहुद कसद छ अस बेहमो ये अस बेहमो इस करो इथे पे माल हासिल लुकन हुंद और बाकी बेहमो कत अस कत पता तत आसा त कहीं लेकिन हावान क्या चीन वहुमुल उलमा वल उब्बादुल मुराऊन बि अमालिहिम यम गई तिम उलमा और तिम इबादत गुजार यम रियाकार छ यम छ रब सिंद खतर यम अमल करान लियनालू बिज़ालिका मसालिह दारिहिम अल्लती हुम बिहा मुस्तगदिनून ताकि यम करन अमे दुनियाहुक अमे गरुक यानी अमे शहरुक खैर हासिल यति मन रोजुन छ यम छ होर गसन खतर तैयार व हालु हाउलाई इंदल मलिकिल आज़म लेकिन गसन छुक ना वना ये यम गसन तमिस बादशाहस निश इज़ा क़दिमू अलैहि यलिम तोर गसन शर्रुहा इंतहाई ज़्यादा बुरा हाल आसिमन युकालु लहुम यमन यवन उतलबू जज़ा अमालिकुम मिम्मन अमिलतुम लहुम निरु तिमनि निश सयु पन्न अमलन हुन जज़ा यमन खतर तो यम अमल फलैसा लकुम इंदना मिन खलाक केतन नसुन कहन ति हिस व हुम अव्वलु मन तुसअरु बिहिमुन नारु मिन अहली तौहीद यम आसन अहली तौहीद मज गडनिक ई जरिए नारी बड़का ये यमो कर रब सिंद खतर इल्म या रब सिंद खतर करन इबादत ये कसम कसमोस गडनिक अस उलमाए रब्बानियीन दयम अस उब्बाद और त्रेम अस हावान अस लेकिन अस न चोरिम वना क़िस्मुन आखरून ब्याक छुन किस्म फहिमू मा अरादहु रसूल मिन रिसालतिल मलिक यमो समझ ये क्या वनान ये हसा और सूजमुत छ लाकिन्नहुम गलबा अलैहिमुल कसल लेकिन यमन गई सुस्ती गालिब व तक़ाउद अन तज़व्वुद लिस्सफर यम रूद बिहित यमो वन क्या वक्त कर तैयारी तात खतर वस्तिस्हाबि मा युहिब्बुल मलिकु वज्तिनाबि मा यकरहु यमो तुल यम रूद सुस्त कम निश यमो तुलिन सु चीज सत इस बादशाहस पसंद छ और तिमो चीजो निश करखिन इज्तिनाब यम बादशाहस ना पसंद छ यम कम छ व हाउलाइल उलमा अल्लज़ीना ला यअमलून बिइल्मिहिम यम गई तिम इल्म यमन पन्निस इल्मस पे अमल करान छ सोरे छ पता वना छ कुछ बत थो मकत परो नमाज व हुम अला शफा हलाकत यम छ हलाकत किस बचस पे व रुब्बमा वशुतु रब्बमा इंतफा गैरुहुम बिमारिफतिहिम व वस्फिहिम लितरीक़ सैर कुन साथ छ बेस कस फायदा गसान हासिल यम से सना हे हुवर छ गसन वना इस पे छ तिमन छ फायदा गसान हासिल फसार अल मुतअल्लिमुन फनजू यमन निश हशान छ तिम लाबान छ नजात वन क़तअ बिमन तअल्लमू मिनहुम तरीक़ फहलकू यमन निश तिमो होच तिमन छन वथै तिम गई पाना हलाक ये कोता बदबख्ती छ बाकी लाबान तिम चइस दजान छ मिशन पानस फायदा गसान हासिल लेकिन बाकी छ गाश करा हासिल अस गसन ये बोझ गसन अल्लाह ताला करिन अस दीन अमल करनुक तौफीक उस ये ब्याह किस्म और ब्याह किस्म क्या छ क़िस्मुन आखरून वना वश ब्याह किस्म सद्दक़ू ar-रसूल फीमा दआ इलैहि मिन दावतिल मलिक यमो कर पैगम अमिस शिशत उस नाम अमिस करिमो तस्दीक लाकिन्नहुम लम यतअल्लमू मिनहु तरीक़ सैर वन सु पोज वना लेकिन हेशुक न कि क्या छु करन पोदस तैयारी क्या करन यमो वन यो छु क्या वनान पोज छु सु वना लेकिन हेशुक न वला मारिफता
تفاصيل ما يحبه الملك وما يكرهه نقر يمو معرفة حاصل كي تمس بادشاہس کیا پسند کیا چھُس ناپسند فصاروا بأنفسهم أسۍ نیرو یِتھٕے پٲٹھۍ اَسہِ کَتھ ہیٚچھُن چھُنہ پَنٕنۍ مُہِم چھِ پانَے وَتھ ہاوان چھِنہ بٔڑۍ وَنان یُتھُے أسۍ نیرو پَتہٕ ہاوِ اَسہِ کیٛاہ اَسہِ یی پانَے پوٚتُس وَتھ اَتھِ أڑۍ چھِنہ آسان اَمہِ اعتبار تہِ وَرَمَو نُفوٗسَهُم فی طُرُقٍ شاقَّة یِمو ترٛٲے پَنٕنۍ نفس سخت وَتَن منٛز وَمَخاوِفَ وَقِفارٍ وَعَرَہ یِمو ترٛٲے پَنٕنۍ خوف زدہ کَرَن والٮ۪ن وَتَن منٛز اور قِفار چھِ أسۍ وَنان کیٛاہ یِم یَتھ منٛز ییٚتہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ آسہِ بَسان اور وَعرہ گوٚو سخت یعنی سخت یِم علاقَن منٛز گٔے یِم فَحَلَكَ أَكثَرُهُم اَکثر گٔے یِمو منٛز ہلاک کیٛازِ یِمن چھَنہٕ پَیی کَرُن کیٛاہ چھُ وَانقَطَعُوا فِي الطَّرِيقِ یِم ژھیٚنۍ وَتہِ منٛزٕے وَلَمْ يَصِلُوا إِلَى دَارِ الْمَلِكِ یِم واتَن نہٕ تور کِہیٖنۍ کِنہٕ واتَن یِم نہٕ پیغمبر صٲبٕنۍ طریٖقہٕ کَرَن اِختیار کِہیٖنۍ تِم واتنہٕ هؤلاء هم الذين يعملون بغير علم یِم گٔے تِم یِم علمہٕ روٚستُے عمل کَران چھِ کٔژ گٔے یِم 5 وَنان وَقِسْمٌ لَمْ يَحْتَمُّوا بِهَذِهِ الرِّسالَةِ بیٛاکھ قٕسمہ اوس لُکَن ہُنٛد تِمو ووٚن ہے تہٕ اَسہِ کیٛاہ اَسہِ نہ چھُنہٕ پَرواے نیٖرِو گٔژھِو تُہی وَلَا رَفَعُوا بِهَا رَأْسًا تِمو تُل نہٕ کَلہٕ تہِ اوکُن وَاشْتَغَلُوا بِمَصَالِحِ إِقَامَتِهِمْ فِي أَوطانِهِمْ التي أخبر الرسول بخرابها یِم روٗدۍ مشغوٗل تٔتھۍ سۭتۍ یُس یہِ شیٚش اوس نا آمُت تٔمۍ اوس ووٚنمُت ہے یہِ گژھِ تباہ اَتھ چھِ ماینہِ تٔرۍ کِنۍ لگٲوِتھ یِم روٗدۍ أتھی ووٚنُکھ اَسہِ چھِ مکان تہِ ییٚتھی بَناوٕنۍ سورُے ییٚتھی اَسہِ چھُنہٕ باقٕے کُنہِ جایہِ گژھُن وَهؤلاء اور یِم ہی چھِنہ منهم من كذب الرسول بالكلية أڑۍ چھِ تِم یِمو پیغمبر بِلکُل جُٹلو ومنهم من صدقه بالقول ولكنه لم يشتغل بمعرفة ما دل عليه ولا بالعمل به اَڑیو کٔر تصدیٖق ووٚنُکھ ہے آ ٹھیٖک چھُ لیکن پَتہٕ روٗدۍ نہٕ یِم مشغوٗل نہ کٔر یِمو معرفتٕے حٲصِل اور نہ کٔر یِمو عملٕے وَهؤلاء عموم الخلق المعرضون عن العلم والعمل یِمے چھِ عموٗمی مخلوٗق یِم کیٛاہ علمہٕ اور عملہِ نِش کیٛاہ چھِ اعراض کران بُتھ پھِران چھِ ومنهم الكفار والمنافقون اور أڑۍ چھِ یِمو منٛز کُفار تہٕ مُنافِق یِموٕے منٛز ومنهم العصاة الظالمون لأنفسهم اور أڑۍ چھِ پننِس پانس ظُلم کرن وٲلۍ نافرمان آو سمجھ فلم یشعروا یِمن چھُنہٕ احساسٕے روزان الا وقد تركهم داء الملك یِم چھِ أتھۍ گِنٛدنسٕے سۭتۍ روزان بادشاہ سُنٛد بُلاو کرن وول چھُ یِوان فأخرجهم عن أوطانهم یہِ چھُ یِمن ژھٕنان کیٛاہ اَمہِ شہر منٛزٕے کٔڑِتھ واستدعاهم إلى الملك وَنان چھُکھ پٔکِو سا بادشاہس کُن فقدموا عليه قدوم الآبق على سيده الغضبان یِم کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان یِم چھِ یِوان تٔمِس غۄلام سٕنٛدۍ پٲٹھۍ یُس پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن نِش ژوٚلمُت اوس أمِس کوٗتاہ آسہِ مٲلِک شرارتس منٛز تِتھٕے پٲٹھۍ تٔمِس کیٛاہ کرِ تٔمِس کرِ سُہ باسہِ تٔتی کٔرِس نا وَنان یِم چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ یِوان أمِس بادشاہس نِش اللہ تعالیٰ دِیِن نجات ہُم کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ یِوان یعنی تِتھ پٲٹھۍ زن تہِ یِم کیٛاہ گرِکٮ۪ن رٲومٕتۍ ٲسۍ تِم چھِ یِمن پیاران شوقہٕ سان مالہٕ ہٮ۪تھ یِم کرہن اَسہِ نِش ٹھیٖک چھا وإذا تأملت أقسام الناس المذكورة لم تجد أشرف ولا أقرب عند الملك من العلماء الربانيين فهم أفضل الخلق بعد المرسلين ترى فكري وأنا قلت مخلوق أسبوع غورو فكر كرك صلا بهن علماء ربانيين وخد كان شرف وول ترى فكري كيس إكزامبل أس زبردست لو كده مزبوط زوجنا طيب بس إنك تايم كبيرو أشياء أم بدنا ترى فكري يس أول مسكاشة فزيرة كم سبت عابد سبت قوله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء علماء هذا شيء أنبياء هن وارث يعني أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم يعني تمو حسب بني وارث تامي كيسا أنبياء كهت أي علم هت فخلف الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته يم بني أنبياء هن سكسسر أنبياء هن جانشين بني يم كاتمز أمة اسمز كتبر يمس دعوة ديوان رب سكون أو رب سندس إطاعة سكون والنهي عن معاصي الله والذب عن دينه أو بيسم رب سندس نافر من ركاوان أو دينس دفاع يمي وارث يمي كيش ونان يمي علماء شو وارث أصلا وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ونان إيش مرسل رواية لكن ما نشأ صحيح فرموا رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمة الله على خلفائه من الخليفة بعد أسنسا رحمة الله تعالى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفاء تهدي خليفة كم هز قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله يما سمين السنة زند كرن اور بي آسان يمي خشناوان الله تعالى سندن أو سمج وقد روي نحوه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا أيضا يصير رواية شامس علي بن أبي طالب سوى سنشت لكن ما نشأ مكسهي لكن سند كيش ضعيف وسي يمي خلفاء يم بات پیغمبر صابين زمداري بات بوت كون نباو ونفل علماء في مقام الرسل بين الله وبين خلقه كما قال ابن المنكدر ونم علماء شناسن يمشي آسان ربس اور مخلوق اس درمیان يبقى پیغمبر شناسا مخلوق اس درمیان يبقى پیغمبري ختم گئی خاتم النبيين اي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص الله تعالى اور مخلوق اس درمیان تمن قص هچناوي علماء
یِتھ پٲٹھۍ محمد ابن المنقدر اوس فرماوان اِن العالم بین اللہ و بین خلقہ فلینظر کیف یدخل علیہم وَنان عالم ہسا چھُ آسان اللہ تعالیٰ سُر مخلوٗقس درمیان یہِ وٕچھُن کہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ روزٕ اَتھ منٛز باق قال ابن عُیینہ وَنان ابن عُیینہ اوس فرماوان سفیان ابن عُیینہ اعظم الناس منزلة من كان بین اللہ و بین خلقہ الانبیاء والعلماء ساروی کھۄتہٕ تھوٚد منزل ہسا چھِ تھاوان تِم یِم اللہ تعالیٰ سُر مخلوٗقس درمیان چھِ تِم کم چھِ گۄڈٕ ٲسۍ انبیا یعنی تِم تِہُنٛد سلسلہٕ گوٚو ختم وۄنۍ کم چھِ یِم تِہنٛدِس طریٖقس پٮ۪ٹھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛدۍ طریٖقس پٮ۪ٹھ یِم علما چھِ وقال سہل التُستری فرماوان من اراد ان ينظر الى مجالس الانبیاء فلينظر الى مجالس العلماء اگر ہسا کٲنٛسہِ آسہِ وٕچھُن کہِ انبیاہن ہٕنٛدۍ مجالس سُہ وٕچھُن علماہن ہٕنٛز مجالس یجیء الرجل یہِ بوٗزِو اصل پٲٹھۍ یہِ چھُ أتھۍ کِس سۭتۍ رلان یجیء الرجل أسۍ چھِ ونان لا ادری کٔمِس چھُ ونُن یُس تمیُک صلٲحیت گۄڈٕ آسہِ تھاوان اَسہِ چھُ ونُن أسۍ چھِنہٕ تِم اچھا ونان یجیء الرجل فیقول ونان اکھ شخص چھُ یِوان یہِ چھُ ونان یا فلان یہِ چھُ کٲنٛسہِ عٲلمس ونان یعنی یہِ چھُ کٲنٛسہِ نفرس ونان یہِ چھُ اتہِ ہٮ۪کو پٔرِتھ أسۍ ایٖش عیٖش تہِ ہٮ۪کو پٔرِتھ تہٕ عیٖش تہِ ونان ایٖش تقوٗلُ فی رجُلِن ایٖش مطلب گوٚو یعنی ایوٗ شیٖن یعنی تُہۍ کیٛاہ چھِو ونان تٔمِس شخصس مُتعلق حلف علی امرأتِہ کذا و کذا تٔمۍ حظ ہوو قسم پننہِ خانٛدارنہِ اگر مےٚ یِتھ پٲٹھۍ کوٚر تیٚلہِ چھُ یہِ طلاق مثال کے طور پر فیقول یہِ چھُس ونان جواب طُلِقت امرأتُہ أمۍ سٕنٛزِ خانٛدارنہِ پیوٚو طلاق چھُنہ کُنہِ ساتہٕ گژھان فتوا پرژھنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ یجیء آخر وۄنۍ چھُ یِوان أمِس بیٛاکھ فیقول ما تقوٗلُ فی رجُلِن حلف علی امرأتِہ بکذا و کذا أکۍ شخصن حظ ہوو قسم پننہِ خانٛدارنہِ مُتعلق یِتھ پٲٹھۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ تہِ اوس ووٚنمُت یِہوے طلاقس مُتعلق فیقول لیسا یحنسُ أمِس پھُٹ نہٕ قسم کینٛہہ أمِس پھُٹ نہٕ قسم ووٚنُس نہ ہُمِس ووٚنُن اکھ جواب أمِس کیٛاہ ووٚنُن ونان ولیسا حاذا الا لنبیٍ او عالِمٍ یہِ جواب ہیٚکہِ یَتھ ؤنِتھ پیغمبر نتہٕ کُس ہیٚکہِ ؤنِتھ عالِم فاعرفوٗ لَہُم ذالِک اسلیے علماہن خٲطرٕ ٲسِو اَمہِ یعنی یہِ حق پرزناوان یہِ چھُنہٕ سارنٕے خٲطرٕ آسان أسۍ چھِنہ تی کران أسۍ چھِ دِوان محلس فتوا ڈاکٹر دی کانٛہہ دوا سُہ چھِ أسۍ کتھ پھٔہلاوان محلس چھُنہ مِثال کے طور پر کانٛہہ نفر اوس أمِس اوس ناو کیٛاہ جان وۄنۍ ونہٕ بہٕ تُہُنٛد ناوا وۄنۍ تۄہہِ منٛز آسہِ کٲنٛسہِ یی ناو أمِس اوس ناو کیٛاہ جان یہِ گوٚو بٮ۪مار جان حظ انگریز جان یہِ گوٚو بٮ۪مار اَتہِ چھِ اَتھ محلس منٛز 40 گرٕ پتہٕ یُتھُے 40مِس گرس گژھِو نہ تٔمِس آسہِ أمۍ سٕنٛزٕے چِٹھۍ یہِ کتہِ أنِتھ چِٹھۍ یہِ چھِ حظ نہ جان گوٚمُت بٮ۪مار یہِ چھکھ تٔمسٕے دِژمٕژ ڈاکٹرن أسۍ چھِ سٲری محلہٕ وٲلۍ کیٛاہ کران أتھۍ پٮ۪ٹھ علاج اگر سُہ موٗد نہ اگر اِسلٲمی رِیاست آسہِ نہ أمِس یی سزا دِنہٕ ییٚمہِ وِزِ چِٹھۍ بیٚیِس کٲنٛسہِ دِژ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ گٔمٕتۍ دیٖن کِس بارس منٛز تُہۍ وٕچھِو یہِ کُس ہیٚکہِ ؤنِتھ أکِس وَنہِ ژےٚ پیوٚوُے طلاق بیٚیِس وَنہِ ژےٚ پیوٚوُے نہٕ یہِ چھِ علماہن ییٚتہِ چھِ گۄڈٕ کران کیٛاہ یہِ کران نہ یِم بحث وحث کالجس منٛز کُنہِ جایہِ اور باقٕے پتہٕ چھِ یِم ژھانڈان تَمہِ پتہٕ دلایل مےٚ حظ وَنیو تٔمِس یہِ چھُ حلال یہِ چھِ حظ حلالٕے چھِنہٕ کِہیٖنۍ ووٚنُس نہ أمِس چھِ حلال مےٚ تہِ ووٚن تٔمِس تی أمۍ آسان ووٚنمُت اندادُن لگومُت آسان گٮ۪لہٕ آسان لگایمژ یہِ چھُ دیٖن یہِ چھُنہٕ ہُہ کینٛہہ ونان وٕچھِو وۄنۍ تہِ ونان ورأت امرأة من العابدات فی زمن الحسن البصری ونان اکہِ زنہِ ہسا وٕچھ خواب حسن بصری صٲبنِس دورس منٛز کیٛاہ وٕچھُن کأنہا تستفتی فی المستحاضہ یہِ ٲس خوابس منٛز فتوا پرژھان تٔمِس زنہِ مُتعلق أمِس استحاضہ آسہِ ہا یعنی أمِس یِم مخصوٗص ایام آسان چھِ تمہِ پتہٕ تہِ چھِ أمِس خوٗن جٲری روزان یہِ ٲس خوابس منٛز پرژھان فقیٖل لہا اتستفتیٖنہ ہے ژٕ چھکھٕ فتوا پرژھان باقین وفیٖکُم الحسن تۄہہِ منٛزٕے حسن بصری چھُ أتھۍ وفی یدیہ خاتمُ جبرایٖل علیہ السلام أمِس حظ چھِ اتھس منٛز جبریٖل علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز مۄہر خوابس منٛز حظ آسہٕ وننہٕ ونان وفی حاذا اشارۃ اتھ چھُ وۄنۍ تعمیٖر اتھ خوابس ونان اتھ منٛز چھُ اشارٕ الی وراثت الحسن ما جاء به جبریٖل من الوحی بخاتمہ اتھ منٛز چھُ اشارٕ کہِ حسن بصری صٲب اوس تمیُک وارِث یُس وراثت ہٮ۪تھ ٲس آمُت جبریٖل علیہ الصلوۃ والسلام پننہِ مۄہر ہٮ۪تھ اتٮ۪ن چھُنہٕ تہِ مُراد کہِ جبریٖل علیہ السلام سٕنٛز مۄہر چھِ أمِس بلکہِ أمِس چھُ سُہ علم یُس ہٮ۪تھ کُس آو جبریٖل علیہ الصلوۃ والسلام تۄہہِ چھِ سمجھ یِوان اَسہِ کیٛاہ کوٚر اَتھ ترجمہٕ أمۍ ہسا وٕچھ خوابس منٛز یۄس ہۄ دارالسُنہٕچ ٹرانسلیشن چھِ تتھ چھُ لیکھِتھ اکہِ زنہِ ہسا وٕچھ بیاکھ زٔنۍ فتوا پرژھان اکہِ زنہِ وٕچھ بیاکھ زٔنۍ فتوا پرژھان تٔمۍ ووٚنُس ژٕ کیازِ پرژھان باقین فتوا حسن بصری ہسا چھِ جبریٖل سٕنٛز مۄہر علیہ الصلوۃ والسلام یہِ ما آسہِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ خواب ہُمو کیٛاہ بنٲو اتھ حقیٖقت یہِ چھُنہٕ تِتھ پٲٹھۍ تی یہِ چھِ بیٚیہِ اکھ غلطی تتٮ۪ن یۄس أسۍ صبحٲے کران ڈسکس اچھا یہِ آو سمجھ گوٚو یہِ چھُ علماہن آسان ورأى بعض العلماء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال ونان بعض علماہو وٕچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوابس منٛز اور تہِ ووٚن یا رسول اللہ قد اختلف علینا فی مالک واللیث ایہما اعلم اختلاف حظ گوٚو کیٛاہ دۄیو منٛز کُس چھُ زیادٕ علم تھاوان امام مالک چھا علم تھاوان زیادٕ کِنہٕ امام لیث فقال صلی اللہ علیہ وسلم مالکُن ورث جدی یعنی مالک یُس چھُ امام مالک تٔمۍ ہسا کوٚر میون سورُے خٲر حٲصِل یعنی ورث علمی سُہ بنیو میانہِ علمُک وارِث اسلیے زیادٕ افضل کُس چھُ اتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو فٲصلہٕ کٔرِتھ پتہٕ ونو أسۍ ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو کہِ امام مالک یُس چھُ افضل یہِ چھِ خۄش خبری آسان رۄب چھُ سوزان امہِ ذٔریعہٕ خۄش خبری لیکِن یہِ چھُنہٕ ہُتھ پٲٹھۍ کینٛہہ کہِ یہِ چھُ بِلکُل کٕلیر کٕلیر کٹ تۄہہِ آو سمجھ بوٗزِو وۄنۍ ییٚتٮ۪ن ونہٕ بہٕ تۄہہِ اکھ چیٖز
परवाय छुन कि अगर 10-15 मिनट गसन लेट तो मा छ मसले रिसाल छुना मखलावन इंशाल्लाह तय मज कुछ बसान सारी खो दूर तय का छ पता कमिस छ बसान कि बछ सारी खो दूर बसान मतलब मैंने खो दूर कुछ बसान यमिस न गड आस मगर कहीं थी छना को इसलिए शायद हको बिहित थोड़ा टाइम किन थे इतने हन परो सॉरी इब्न अब्बास सबन दुत एक साथ फतवा क्या दुत खुश जाओ न कहीं अगर तो ऐसे तो कैसे नहीं कहीं छन परवाय तो है कि वनी थे मैं उसको चेयर इम दिनो सर्टिफिकेट तमिस छना अच्छन मस अच्छा इनती वनी वो अच्छी वर्ड जमे कत करने इब्न अब्बास सब वना कि हज तमत्तु हसा छ अफजल क्या छ और सुई छ सही अफजल छ क्या हज तम थी पत फतवा दुत पत कोर यानी भारत एक शख्स फतवा पत वुछ तम शख्सन क्या ख्वाब और ख्वाबस मज आव तमिस वन सही बुखारीस मज तमिस वन हज्जुन मबरूरुन ये ऐसा छ कबूल हज सो आव पत इब्न अब्बास सब मे वुछ क्या ख्वाब मे आव ख्वाबस मज वन कबूल हज इब्न अब्बास सबन कोर ऊंट जबह क्या कोर तम वन खुशखबरी रब सिंद तरफ कि मोन फतवा क्या ठीक ना तमिस पता कि ठीक और अच्छा दलाइल थे लेकिन सो गो अमि ख्वाब सद बेहन खुश ते पे ये मुमिनन हिंद ख्वाब मुबशरात अल्लाह ताला सिंद तरफ लेकिन अत पे बदल शरीयत थवन लेकिन ख्वाब ख्वाब शैतान सिंद तरफ थी ख्वाब क्या परेशान ख्याली थी और ख्वाब रब सिंद तरफ थी तो समझ लेकिन तेले बन ख्वाब किस बुनियाद पे शरीयत ये तथ मुहर त्रावन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान मुतलिक वुछ ना सहाबो ख्वाब तेले दिख पत सो अजान ये गोड रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमो दिव सा अजान ठीक वो ते पे ये थी वरआ बाजुहुम फिल मनामी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइदन फिल मस्जिद वना अड़ो शख्सो हसा वुछ कि शख्सो वुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाबस मज मस्जिद शरीफस मज क्या तशरीफ थवित वन्नासु हौलहु और लुक अंदि व मालिकुन काइमुन बैन यदैहि इमाम मालिक उस बोट के खड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैन यदै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कुन रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वसल्लम उस बोट के क्या मिस्क यानी मस्क जत वना अतर व हुवा याखुजु मिनहु कब्जतन फयदफउहा इला मालिक और रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वसल्लम इस अमज तुलान क्या अख मोठा और इतलो कमिस इमाम मालिक अस दिस व मालिक यनशुरुहा अला नास और इमाम मालिक उस सारी लुकन दिवान हां फअउविला ज़ालिका लिमालिक बिल इल्म व इत्तिबाइ सुन्नह अत करुख पतस ताबीर इमाम मालिक सबस मुतलिक कि यासा क्या इल्म छु एमिस और बेशी सुन्नत इत्तिबा करान यो होय शी फहलावा कमन मस लुकन मस ना असल ख्वाब स्टे शामत शेख अलबानी सबस मुतलिक शामत शेख अलबानी सब छु वना सो तो वुछ इंटरनेटस पे तो जनी करान फोन मे वुछ तु ख्वाबस मज इत पे रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वसल्लम और पत क्या पकान तुह तमे वत कि शेख अलबानी सब छु वदान तत पे रिश खुश खबरी आसान तो समझ मा गोस्ती अत पर बन हो सो क्लियर कड़ी छु हदीस या कुरान के लेकिन ये रब सिंद तरफ खुशखबरी आसान बशारत आसान शपा बार बार वना शरीयत बन कहीं का नहीं शरीयत बनाओ पत ख्वाबन पे तस पे बना ख्वाब शरीयत बना पैगंबर साहब निस ख्वाबस पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या यत ख्वाबस पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या त्रावन मोहर त्रावन यानी वन की ऐसा छु इस पर अमल कर वरअल फुज़ैल इब्न इयाज अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुज़ैल इब्न इयाज सबन वुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मनामिही जालिसन ख्वाबस मज वुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ थवित व इला जंबिही फुरजा तिमन साइडस अख जाय रसा उसत फजाअ लियजलिस मना फुज़ैल इब्न इयाज आयो व बेहन खतर वन बेहम क्या अदन छि जाय रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने बस बेहम अदन फक़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिस हादा मजलिस अबी इसहाक अल फज़ारी श अबू इसहाक अल फज़ारी सब जाय अदन छि बेहन ख्वाबस मज फसुइला बाजुहुम पता अडन सवाल करने कहन उलमा हन वनुक अय्युहुमा काना अफजल अबू इसहाक अबिल फुज़ औ फुज़ैल दोयो मज कुस ओस अफजल अबू इसहाक ओसा अफजल के फुज़ैल वश नसीहत कैसे फक़ाल काना फुज़ैल रजुल नफ्सिही व काना अबू इसहाक रजुल आम्मा फुज़ैल ओस पन्नसी पानसी दास मतलब इबादत अन और उस अबू इसहाक अल फज़ारी ओस लुकन हुन शख्स यानी सोस लुकन इल्म हेचना युशीरु इला अन्नहु काना आलिमन यंतफिउ अन्नासु बिइल्मिही व काना फुज़ैल आबिदन नफ़उहु लिनफ्सिही सोस आलिम सोस लुक इस फायदे तुलान तम इल्म निश और होस आबिद तम नफा उस पन्निस नफ्स तो समझ में चला अल्लाह ताला दीन अश्तहा इल्म हासिल करने तौफीक और इल्म मस पे अमल करने तौफीक और बाकी तम वातना तौफीक और अल्लाह ताला करन सर मज इखलास आता वल उलमा फिल आखिरति यतलून अल अंबिया फी शफाअह व गैरिहा वना उलमा हसासन आखिरत असबज यानी अंबिया करन सुफरिश उलमा ते करन सुफरिश कमा फी तिरमिजी अन उस्मान अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इमाम तिरमिजी अन छु ये ज़ईफुन जिद्दन रिवायत कैसे ज़ईफुन जिद्दन ये इंतहाई ज्यादा ज़ईफ रिवायत कैसे ज़ईफ वना क्या शामुत यशफउ यौम अल क़ियामति अल अंबिया सुम्मा अल उलमा सुम्मा अश शुहदा क़याम तो हसा करन अंबिया सुफरिश और पत उलमा और पत क्या शुहदा ज़ईफ छि रिवायत लेकिन अच्छा पता कि
قیامتُک دۄہ کران سٲری سُفٲرِش یعنی یِم نیکوکار آسان انبیا کران سُفٲرِش صالحیٖن کران سُفٲرِش علما چھِنہ صالحیٖن کینٛہہ چھِنہ اگر نہٕ علما آسن صالحیٖن تہٕ تیٚلہِ کم چھِ گوٚو ٹھیٖک اَتہِ تران فِکرِ کہِ عموٗمی دلایلو تل چھُ اَسہِ تران فِکرِ کہِ علما تہِ کران سُفٲرِش لیکِن یہِ حدیٖث چھُنہٕ صحیح وقال مالک ابن دینار وَنان مالک ابن دینار صٲبن ووٚن بلغنا انه یقال للعابد وَنان اَسہِ سا وٲژ یہِ خبر اَسہِ سا بوٗزمُت چھُ کہِ عابدس یی وننہٕ پگاہ قیامتُک دۄہ ادخل الجنہ ہے پَک سا اَژ سا کتھ منٛز جنتس منٛز ویقال للعالم عالمس یی وننہٕ قف کھڑا گژھ فشفا کر سُفٲرِش کُس کُس چھی ژانُن کتھ منٛز جنتس منٛز یہِ آسہِ ہا بوٗزمُت پننٮ۪ن شیوٗخن نِش آو سمجھ اس لیے کیٛاہ پزِ بنُن کیٛاہ پزِ بنُن طالبِ علم کیٛاہ وقد روِیہ هذا مرفوعا من حدیث ابی ہریرہ باسناد ضعیف جدا ونان یہِ ہسا چھِ ابو ہریرہ صٲبٕنۍ تہِ رِوایت آمٕژ لیکن سۄ چھِ کیٛاہ ضعیف لیکن یہِ چھُ کٔمۍ سُنٛد قول مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ وللعلماء الكلام في الموقف اذا اشتبهت الامور على الناس وٕچھِو تُہۍ یہِ چھُ صحیح کہِ ییٚلہِ پگاہ گژھن نا قیامتُک دۄہ گژھِ لُکن اختلاف ہے أسۍ کۭتِس کالس ٲسۍ دُنیاہس منٛز تمہِ دۄہ کرن پتہٕ علما کلام کم کرن ونان چھُ فاذا ظن اهل الموقف انهم لم يلبسوا في قبورهم الا ساعة ییٚلہِ ہسا یِم کرن نا پننہِ جایہِ گژھِ گُمان یِمن کم میدانِ محشرس منٛز أسۍ سا روٗدۍ کتہِ أسۍ سا روٗدۍ قبرن منٛز کیٛاہ سِوایے أکِس ساعتس بینا اہل العلم ان الامر على خلاف ذلك اہلِ علم یِم آسان نا تِمو منٛز تِم ونان نہ سا یہِ چھُنہٕ صحیح اللہ تعالیٰ فرماوان یوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ییٚمہِ دۄہ قیامت گژھِ قایِم مُجرم کھٮ۪ن قسم ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون تِم ونان ہے أسۍ ہسا ٲسۍ نہٕ قبرن منٛز کِہینۍ مگر کۭتِس أکِس ساعتس ونان یِتھٕے پٲٹھۍ یی نہٕ کیٛاہ یِم آسان بٹکیمٕتۍ وقال الذين اوتوا العلم والایمان تِم لوٗکھ یِمن علم اور ایمان اوس عطا آمُت کرنہٕ تِم ونان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث یہِ نسا چھُنہٕ اکھ گٲنٛٹہٕ کینٛہہ تُہۍ روٗدِو برابر قیامتٕکِس دۄہس تانۍ اتھ قبرن منٛز تۄہہِ سمجھ یِوان گوٚو اتٮ۪ن تہِ کُس کرِ کلام علما والعلماء يخبرون يوم القيامة بخزي المشركين كما قال تعالى اور علما دِن خبر قیامتُک دۄہ کہِ مُشرِکن ہٕنٛزِ رُسوٲیی مُتعلق مُشرِکن ہٕنٛز رُسوٲیی مُتعلق کُس دی خبر علما رۄب فرماوان ثم يوم القيامة يخزيهم قیامتُک دۄہ کرِ اللہ تعالیٰ یِمن مُشرِکن رُسوا ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ہے کوٚت گٔے تِم میٲنۍ شریٖک یِم تُہۍ ونان ٲسِو یِہنٛدِس بارس منٛز تُہۍ موٗمِنن ٲسِو مُخالفت کران قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين علمہٕ وٲلۍ ہسا ونان آز چھِ رُسوٲیی اور بُرٲیی کمن خٲطرٕ کٲفرن پٮ۪ٹھ اتٮ۪ن تہِ کُس دی گوٲہی قیامتُک دۄہ علمہٕ وٲلۍ آو سمجھ وقد روِیہ فی حدیث مرفوع ان الناس يحتاجون في الجنة الى العلماء یہِ چھِ ضعیف موضوع رِوایت یہِ کیٛاہ رِوایت چھِ یہِ چھےٚ موضوع من گڑت ٹھیٖک چھا پتہٕ وٕچھِو تُہۍ یُس پتہٕ لاسٹٕچ سطر چھِ نا امی سۭتۍ ترِ اَسہِ فِکرِ ابن رجب صٲبن کیٛازِ اَنہِ یِم رِوایت اَجہِ چھِ صحیح اتھ منٛز اَجہِ چھِ ضعیف ونان چھُ وننہٕ ہسا آو أکِس حدیٖثس منٛز کہِ لُکن ہسا پیٚیہِ جنتس منٛز تہِ علماہن ہُنٛد حاجت ٹھیٖک چھا کما کانو یحتاجون الیہم فی الدُنیا یِتھ پٲٹھۍ تِم دُنیاہس منٛز اوس تِمن حاجت اذا استدعى الرب اہل الجنة لزیارته ییٚلہِ رۄب بُلاے نا جنتین ونکھ کٔرِو میٲنۍ زیارت وقال لهم یعنی یِیِو سا مےٚ سمکھٕنہِ تِم ونان رۄب فرمایہِ تِمن سلونی ما شئتم فیلتفتون الى العلماء منهم رۄب فرمایکھ منگِو کیٛاہ گژھیو تِم دِن علماہن کُن نظر فیقولون سلوه رؤیته علما ونکھ کہِ رۄبس منگِو دیٖدار فما فی الجنة اعظم منها کیٛازِ جنتس منٛز چھُنہٕ امہِ کھۄتہٕ عظیٖم چیٖز یہِ چھِ موضوع رِوایت لیکن یہِ کیٛاہ چھِ موضوع وهذا كله وشیٖر خان یہِ خُلاصہٕ یُبیِّنُ ان اللہ درجة بعد النبوة افضل من درجة العلماء یہِ سورُے یُس اَسہِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ واضح کوٚر یہِ چھُ واضح کران کہِ نبوت پتہٕ نسا چھُنہٕ علماہن ہٕنٛدِ درجہٕ کھۄتہٕ بیٚیہِ کانٛہہ افضل ٹھیٖک چھا وٕچھِو تُہۍ یِمن بیاکھ فضیٖلت علماہن ہٕنٛز ونان وقد یطلق اسم العلماء ويراد ادخال الانبیاء فیہم ونان کُنہِ ساتہٕ یی علما لفظ استعمال کرنہٕ لیکن تتھ منٛز آسان انبیا تہِ دٲخل اتھ منٛز کۭژاہ فضیٖلت چھِ کہِ انبیاہن تہِ آو وننہٕ کیٛاہ علما رۄبن فرمو شہید اللہ انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط اللہ تعالیٰ ہن دِژ گوٲہی کہِ اللہ تعالیٰ ہس بغٲر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ معبوٗدِ حقیٖقی اور اہلِ علم چھِ گوٲہی دِوان اور سُہ اللہ تعالیٰ چھُ عدل سان قائم وٕچھِو تُہۍ وۄنۍ فلم یفرد الانبیاء بالذکر رۄبن ما کٔر یتھ آیتہِ منٛز انبیا الگ ذِکر کِہینۍ رۄبن فرمو رۄب تہِ چھُ گوٲہی دِوان فرشتہٕ چھِ گوٲہی دِوان اہلِ علم چھِ گوٲہی دِوان انبیاہن ہُنٛد ذِکر آو نہٕ الگ بل ادخلهم في مسمى العلماء بلکہِ رۄبن کٔرۍ تِم دٲخل علماہن ہٕنٛدسٕے ناوس منٛز وكفى بهذا شرفا للعلماء انهم يسمون باسم يجتمعون هم والانبياء فيه ونان یہِ چھُ کٲفی شرف علماہن خٲطرٕ کہِ تِمن آو سُہ ناو دِنہٕ یتھ منٛز تِم انبیاہن سۭتۍ کیٛاہ جوڑنہٕ تُہۍ سمجھو یہِ کۭژاہ فضیٖلت چھِ سمجھ یِوان اگر مِثال کے طور پر دُنیاہس منٛز اگر اَتہِ دعوت آسٮ۪کھ کٔرمٕژ علماہن کُنہِ جایہِ اور اتھ منٛز سیدیو کانٛہہ طٲلبہِ علم تہِ پتہٕ ووٚنُکھ اور ہسا آیہِ علما ہسا آیہِ ٹھیٖک کیٛاہ گژھِ
ونیا بہٕ تہِ ہسا گُزروہس یِمن نِش گۄڈٕ گژھِ أمِس پَزِ تِمن وَنُن ہے بہٕ چھُس نہٕ یِمو منٛز گژھِ نا گژھان چھُنہ خۄش اگر وۄنۍ فاسِقن ہِنٛز کانٛہہ جماعت آیہِ چرسِین ہِنٛز کانٛہہ جماعت آیہِ یہِ تہِ اوس بِچارٕ پَکان یِمن نِش دوٚپُکھ ہے اورٕ ہاے چرسی أمِس کوٗتاہ غم گژھِ تۄہہِ سَمجھِوا گوٚژھ ییٚتٮ۪ن یہِ چھِ فضیٖلت کیازِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر لفظ عُلما اِستعمال کَمن خٲطرٕ اَتھ منٛز انبیا تہِ گٔے اَتھ منٛز دٲخِل وَمِن ہُنا قال من قال وَنان تَوے چھِ وَنان یِمو وَنن والیو ووٚنُکھ اِن العلماء العاملین ہُم اولیاء اللہ وَنان یِم علماء عاملین آسان پنٕنِس علمس پٮ۪ٹھ عمل آسان کران تِمے چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ کیاہ اولیاء کما قال ابو حنیفة والشافعی یِتھ پٲٹھۍ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی فرماوان ان لم يكن العلماء والفقهاء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی اگر نہٕ علما اور فقہا آسن رۄبہٕ سٕنٛدۍ اولیاء کِہینۍ تیٚلہِ چھُ یی نہٕ کانٛہہ ولی چھُنہ سیٚودُے کتھا علما یِم تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نیک بنٛدٕ آسان تِم آسان نہ گۄڈٕ رۄبس مُتعلق علم تھاوان رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن احکامن پٮ۪ٹھ مُتعلق علم تھاوان گوٚو اس لیے یہِ چھُ اَتٮ۪ن تران وقال الامام احمد فی اہل الحدیث وَنان امام احمد فرماوان اہل الحدیثن مُتعلق انہم ہم الابدال اہل الحدیث گٔے نہٕ یِم حدیث پران پرناوان عملاوان آسان وَنان یِمے چھِ ابدال ابدال چھِ وَنان صالحوٗن یِمے ہسا چھِ صالحوٗن یِمے ہسا چھِ کیاہ صالح نفر ٹھیٖک چھا قولُہُ ان الانبیاء یہِ چھُ لاسٹُک سینٹینس اتھ منٛز چھُنہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وَنان انبیاہو نسا تروو نہٕ پتھ کُن دیٖنار تہٕ درہم وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر تِمو تروو پتھ کُن علم اس لیے ییٚمۍ سُہ تمہِ منٛز روٚٹ تٔمۍ کوٚر بوٚڑ حِصہٕ حٲصِل یہِ تروو انبیاہو کیاہ تروو پتھ کُن وراثت علم یُس سُہ علم کرِ حٲصِل تٔمۍ کوٚر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فٲیدٕ وَنان والمُراد بِہذا ان العلماء ورثوا الانبیاء فیما خلفوه مُراد چھُ ییٚتٮ۪ن کہِ علما بنے وارِث تتھ منٛز پیغمبرن یہِ کیٛاہ سا پیغمبرو پتھ کُن تروو وان الذی خلف الانبیاء هو العلم النافع یہِ انبیاہو پتھ کُن تروو سُہ چھُ علمے نافع فمن اخذ العلم وحصل له ییٚمۍ علم روٚٹ اور تٔمِس گوٚو سُہ حٲصِل فقد حصل له الحظ العظیم الوافر الذی یُقبت به صاحبه أمِس گوٚو بوٚڑ اکھ حِصہٕ حٲصِل یتھ پٮ۪ٹھ أمِس رٔشک یی کرنہٕ تیوٗتاہ گوٚو أمِس حٲصِل ورأى ابن مسعود قوما في المسجد يتعلمون فقال رجل على ما اجتمع هؤلاء فقال على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه وَنان ابن مسعود صٲبن وٕچھ لُکھ کینٛہہ کتھ منٛز مسجد منٛز اَتہِ اوس اکھ شخص تٔمۍ ووٚن ہے یِم کتھ پٮ۪ٹھ جمع گٔمٕتۍ ابن مسعود صٲبن ووٚن یِم چھِ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس وراثتس پٮ۪ٹھ جمع گٔمٕتۍ یِم چھِ سُہ بٲگراوان پانس خٲطرٕ یِم چھِ سۄ وراثت کتھ خٲطرٕ بٲگراوان پانس خٲطرٕ وخرج ابو هريرة الى السوق وَنان ابو هريرة صٲب درٛاو بازر اکہِ ساتہٕ فقال لأهله تٔمۍ ووٚن بازر والٮ۪ن ترقتم میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتسم فی المسجد وانتم ها هنا ہے تُہۍ چھُوا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز وراثت ترٲوٕ مسجد منٛز تۄہہِ تتہِ چھُ سُہ بٲگراونہٕ یِوان تُہۍ چھِو ییٚتٮ۪ن بازرس منٛز بِہِتھ تِم گٔے دَہلہِ أڑۍ ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ شاگرد ٲسۍ نہ أڑۍ یا بِزنس مین ٲسۍ تِمو ووٚن ہے وراثت تتہِ وٕچھ تِمو درس چلان سُہ اوس پیاران تِمن ابو ہُریرہ صٲب تٔتھی تِم آیہِ واپس ووٚنُس ہے تۄہہِ کیاہ ووٚنوٕ تَتہِ چھُنہٕ کِہینۍ ووٚنُس تَتہِ کیاہ اوس ووٚنُس تَتہِ اوس درس چلان ووٚنُس سۄے چھےٚ نہ وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه هو هذا الكتاب الذي جاء به مع السنة المفسرة له المبينة لمعانيه وَنان النبي صلى الله عليه وسلم سٕنٛز وراثت کیاہ چھےٚ سُے سُنت یُس ہٮ۪تھ تِم آیہِ بیٚیہِ سُہ سُنت یُس ہٮ۪تھ تِم آیہِ یعنی سُہ کِتاب یُس ہٮ۪تھ تِم آیہِ بیٚیہِ سُہ سُنت ییٚمۍ تتھ کِتابہِ تفسیٖر کوٚر وفی صحیح البخاری عن ابن عباس انه سئل وَنان ابن عباس صٲبس آو پرژھنہٕ اترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شيء کیاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو تروو حظ کانٛہہ چیٖز پتھ کُن قال ما ترک الا ما بین الدفتین تِمو تروو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز سِواے یُس یِمن دۄن جِلدن منٛز چھُ یعنی قرآن مُصحف یعنی دفتَے المُصحف قرآن ترووُکھ نہ بیٚیہِ کیاہ ترووُکھ پتہٕ امیُک تفسیٖر احادیث مُبارک وفی الصحیحین عن ابن ابی اوفا وٕچھِو صحیحینن منٛز چھُ ابن ابی اوفاہس نِش رِوایت فرماوان انه سئل تِمن آو سوال کرنہٕ هل وصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشيء رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کٔرا کانٛہہ ؤصیت قال وصى بکتاب اللہ فرمووُکھ تِمو کوٚر رۄبہٕ سٕنٛزِ کِتابہِ ہِنٛز ؤصیت بیٚیہِ ہسا رٔٹزیو مضبوٗطی سان وخطب صلی اللہ علیہ وسلم فی مرجعه من حجۃ الوداع رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دیُت خُطبہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم حجۃ الوداع پٮ۪ٹھ واپس ٲسۍ پکان فرمووُکھ انما انا بشر بہٕ ہسا چھُس کیاہ انسانو أنٛدرٕ اَسہِ چھِ پتہ کہِ تِم کیاہ چھِ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدیو اولادو أنٛدرٕ لیکن سید البشر سید ولد آدم چھِنہ تِمن چھِ تِم فضایل یِم نہٕ کٲنٛسے چھِ لیکن ٲسۍ کمو أنٛدرٕ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدیو اولادو أنٛدرٕ یوٗشِکُ ان یأتینی رسول ربی فأجیبہ قریٖب چھُ کہِ مےٚ یی رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ پیغام ہٮ۪تھ یعنی ملک الموت اور بہٕ ہسا کرٕ تٔمِس اِجابت کیازِ پیغمبرس چھُ گۄڈٕ یِوان اِجازت ہٮ۪نہٕ اچھا وانی تارکُن فیکم الثقلین بہٕ ہسا چھُس تۄہہِ منٛز زٕ گوٚبۍ چیٖز تراوان اولہما کتاب اللہ گۄڈٕنیُک ہسا چھُ تِمو منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب فیہ الہدى والنور اتھ منٛز چھُ ہدایت تہٕ بیٚیہِ نوٗر من استمسک به واخذ به کان علی الہدى ومن اخطأه ضل
یُس اَتھ مضبوٗطی سان رَٹہِ سُہ ہسا روزِ ہِدایتَس پٮ۪ٹھ اور یُس یہِ اَمہِ نِش اورٕ یورٕ ژَلہِ سُہ کیاہ گژھِ سُہ گژھِ گُمراہ گوٚو یِہوے ترٛوو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلامو پَتھ کُن خرجہُ مسلم وفی المسند عن عبد الله بن عمر انه قال صحیح امام مسند احمدس منٛز چھُ آمُت عبداللہ بن عمر صٲبن فرمو خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن کالمودع وَنان اَکہِ ساتہٕ درٛاے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اَسہِ کُن زن تہِ الوداع کرنہٕ خٲطرٕ فقال انا النبی الأمی فرمووُکھ بہٕ چھُس نبی اُمی بہٕ چھُس اُمی پیغمبر قال ذلك ثلاث مرات یہِ فرمووُکھ 3 لٹہِ ولا نبی بعدی اور مےٚ پتہٕ چھُنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ تہِ پیغمبر یِنہٕ وول سِوے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یِن تِم آسن مگر اُمتی بٔنِتھ کٔمۍ سٕنٛدۍ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛدۍ اوتیتُ فواتح الکلم وجوامعہ مےٚ ہسا آیہِ کلمن ہٕنٛدۍ کیاہ کلماتن ہٕنٛدۍ فواتح عطا کرنہٕ فواتح مطلب گوٚو اگر کانٛہہ چیٖز یعنی بنٛد آسہِ نا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ تتھ کیاہ وضاحت کران تتھ منٛز اوس نہٕ پتہٕ کانٛہہ چیٖز یعنی سُہ چھُپِتھ روزان اور بیٚیہِ آیہِ مےٚ کرنہٕ جوامع الکلم عطا یعنی بہٕ چھُس کران مُختصرن کانٛہہ کتھ تتھ چھُ ؤسیع معنا آسان وعلمت کم خزنۃ النار وحملۃ العرش اور مےٚ ہسا چھِ پتہ کہِ جہنمس کۭتیاہ چھِ رٲچھ اور بیٚیہِ عرشس کۭتیاہ فرشتہٕ چھِ تُلان یعنی تِم عرش ہٮ۪تھ کۭتیاہ فرشتہٕ چھِ وعوفیت اُمتی میٲنِس اُمتس ہسا آیہِ عافیت کرنہٕ فاسمعوا واطیعوا ما دمت فیکم میون بوٗزِو اور اطاعت کٔرِو ییٖتِس کالس بہٕ تۄہہِ منٛز چھُس فاذا ذُہِبَ بی فعلیکم بکتاب اللہ ییٚلہِ میون روح مُبارک یی قبض کرنہٕ تُہۍ رٔٹۍ زیو مضبوٗط اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب احلوا حلالہ وحرموا حرامہ امیُک حلال مٲنۍ زیو حلال اور امیُک حرام مٲنۍ زیو کیاہ حرام اور اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ کِتابہِ منٛزٕے کیاہ چھُ آمُت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا ییٚلہِ ووٚنُکھ کِتاب رٔٹۍ زیو مطلب کیاہ رٔٹۍ زیو سۭتۍ تتھ سُنت یِم فرامین فرمٲے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما اتھ منٛز فرمووُکھ نا انبیاہو ترٛٲے نہٕ دیٖنار تہٕ درہم پتھ کُن وانما ورثوا العلم تِمو ترٛوو پتھ کُن کیاہ یُریٖدُ انہم لم یورث عنہم سوى العلم مُراد چھُ امہِ نِش یعنی مُراد چھُ یژھان چھِ اتٮ۪ن رسول اللہ علیہ وسلم ونُن کہِ پیغمبرن نِش آو نہٕ وراثت حٲصِل کرنہٕ سِوایے کۄس وراثت علمٕچ وہذا یُبیِّنُ المراد بقولہ تعالیٰ وورث سلیمان داوٗد ونان یِہوے چھُ واضح کران یُس اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ نا وورث سلیمان داوٗد سلیمان ہسا بنیو وارث کٔمۍ سُنٛد داوٗد علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد اتٮ۪ن کیاہ چھُ مُراد یہِ چھُ علم وقولہ تعالیٰ عن زکریہ اور بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ قول یُس زکریہ فرماوان چھُ علیہ الصلوۃ والسلام فہب لی من لدنک ولیا رۄبا مےٚ کرُن پننہِ طرفہٕ کیاہ دوس عطا اولاد عطا یریثنی سُہ بنہِ میون کیاہ وارث ویرث من آل یعقوب اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس خاندانس بنہِ سُہ کیاہ وارث ونان اتٮ۪ن چھُنہٕ مُراد ہۄ وراثت انما اُریٖد بِہ میٖراث العلم والنبوۃ لا المال اتٮ۪ن اوس مُراد نبوتُک میٖراث اور علمُک میٖراث یہِ اوس نہٕ مال فإن الانبیاء لا یجمعون مالا یترکونہ کیازِ انبیا چھِنہٕ مالٕے جمع کران یُس تِم پتھ کُن تراوہن قال علیہ السلام ونان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ما ترکت بعد مؤنة عاملی ونفقة عیالی فہو صدقہ ونان یہِ کینٛژھا بہٕ پتھ کُن تراوو یِم مےٚ عامل ٲسۍ یِمو کٲم کٔر تِہنٛز اُجرت اور یہِ کینٛژھا میٲنِس عیالس خرچہٕ لگہِ یہِ تمہِ بغٲر بہٕ پتھ کُن تراوو سُہ چھُ سورُے کیاہ صدقہٕ سُہ نسا گژھِ نہٕ تقسیٖم کِہینۍ تہِ اور یِتھٕے پٲٹھۍ فرماوان ونان ما ترکہ الا درعہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلامو ترٛوو نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم ییٚمہِ دُنیا درٛاے تِمو کیاہ کیاہ ترٛوو چیٖز پتھ کُن اکھ تِہُنٛد زِرہ جنگہٕ وِزِ لگان چھُ وسلاحہ اور بیٚیہِ جنگی سازو سامان وبغلتہ البیضاء اور بیٚیہِ کیاہ کاتُر یتھ پٮ۪ٹھ تِم سوار ٲسۍ گژھان کاتُر چھِنہ أسۍ ونان یعنی میوٗل وارزن اور بیٚیہِ کیاہ بیٚیہِ ترٛووُکھ بیٚیہِ کینٛہہ سازو سامان جعلہا یعنی ارزن یعنی زٔمیٖن ترٛوو تِمو پتھ کُن وجعلہا صدقہ سُہ کیاہ بنووُکھ سُہ ووٚنُکھ یہِ ہسا چھُ صدقہٕ سُہ گوٚو نہٕ تقسیٖم وۄنۍ یِمے چیٖز ترٛٲے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھ کُن وٕچھِو تُہۍ وۄنۍ فلم یُخلف یُس اتٮ۪ن چھُنہ أسۍ سوا آلتہی ژھٕنِو ژٔٹِتھ یہِ چھُ گوٚمُت علاوٕ ونان فلم یُخلف سوا الذی بُعث بِہ ونان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلامو ترٛووُے نہٕ کانٛہہ چیٖز سِوایے تِژٕے ہن یُس ہٮ۪تھ تِم مبعوٗث آیہِ کرنہٕ یعنی یِتھُے تِم آیہِ نہ بناونہٕ پیغمبر یعنی دُنیٲوی اعتبار ییٚلہِ تِمن وحی آیہِ نازِل کرنہٕ نتہٕ ٲسۍ رۄب سٕنٛدِس علمس منٛز گۄڈٕنیتھٕے تِم لیکھنہٕ آمٕتۍ یِتھ پٲٹھۍ سورُے اوس رۄبن تقدیٖرس منٛز لیوٗکھمُت ییٚلہِ تِمو دُنیٲوی اعتبار وحی آیہِ تِمن کُن نازِل کرنہٕ ونان یہِ تِمن تمہِ ساتہٕ اوس نہ تیُتُے ترٛوو تِمو پتھ کُن نٔوۍ چیٖز کٔرۍ نہٕ تِمو ایٚکوایر مال و متا اور باقٕے کوٚرُکھ نہٕ جمع کِہینۍ تہِ اکہِ ساتہٕ پٔر نہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلامو نٮ۪ماز اور سلام پھِرُکھ اور فوراً درٛاے غالبن سلام وِزے پتہٕ آیہِ واپس فرمووُکھ مےٚ پیٚیو یاد کیاہ سۄن چھُ کیٛاہ تام گرس منٛز روٗدمُت مےٚ ووٚن سُہ گژھِ نہٕ روزُن تتہِ کینٛہہ سُہ کوٚر تِمو فوراً تمے ساتہٕ صدقہٕ اور تِمو ترٛوو نہٕ مال و متا وٕچھو امہِ تل ترِ اَسہِ اکھ فٲیدٕ وۄنۍ فِکرِ ونان
والأرض التي كان يقتات منها هو وإياله ردها صدقة على المسلمين. يم زمين بتم كمان إسبان أو بنس أياله سيد ديوان سلوتوك باكن واپس مسلمان كونو جيس صدقة إن ساشن سين property پیغمبر شيء تاسن علماء شيء پیغمبر هني كه وارث قدوم بانك وكل هذا إشارة إلى أن الرسل مغرات ما شنو إفراد التفريط اسمه قسم كيس كارون إيش بقول ذكر وانا كل هذا إشارة إلى أن الرسل لم تبعث بجمع الدنيا وانا يصور إشارة كي پیغمبر نسا أي نسوزن دنيا جمع كارن خطر والتوريثها لأهلهم اور پنن أهل أيالس پات كون تراون خطر وراثت اسمه دين خطر كيه وإنما بعثوا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والعلم النافع والتوريث للمؤمنين تم كيا سوز هتا سوزنا رب سني بعد كون دعوت دين خطر اتمز رب سني بعد مز لدن خطر اور علم النافع خطر اور بيسو علم النافع پنس امتس دين خطر تماين مال جمع كارن خطر سوزنا وفي مراسيل أبي مسلم الخولاني عن النبي صلى الله عليه وسلم شو مرسل رواية النبي صلى الله عليه وسلم فرمو ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ربنا سكرنا ما يكون وحيكي بذكر مال جمع أو بمن تجارة واليومز ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين ربنا كور ما يكون وحيكي ربنا تسبيح كريو بيان تمسيد وحمد وسان اور سجد كرنا واليومز بنيو وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ربنا عبادة كريو تيسكال تو يم دنيا مز نيرنك وقت واجد ما ينشأ هذا بالكل صحيح كي ربنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمان ميدوت ربنا حكم مال جمع كرنك وفي الترمذي وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا فرمو رسول الله عليه الصلاة والسلام مكا الدنيا هسيت إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استذل بذل شجرة مين مثال أو الدنيا هيك مثال هسا إك سوار سنتبيت يسكوني كل استلقى كران شو ساي شو كران خسل ثم راح وتركها أم بتشون يرا أو يقول شو اتي تراوان سو يعني مثال شيء رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمو بانني مثال إنسان كش يتبع الدنيا اسمه زندگي بسر فقوله وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم تمو كاترو باتكون علم فيه إشارة إلى أمرين بنا أتمنى شو دون شيء نكون إشارة أحدهما أن العالم الذي هو وارث الرسول حقيقة يس عالم بيز رسول الله عليه الصلاة والسلام سن وارث أشي كما أنه ورث علمه فينبغي أن يورثه كما ورث الرسول العلم وانا عالم يس بيز وارث رسول الله عليه الصلاة والسلام هو يتبيت تم كورنا يحصل رسول الله عليه الصلاة والسلام نيش تمس بيزي كيا كارم تمس بيزي باكر خطر تراون والتوريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تصنيف ونحو ذلك مما ينتفع به بعده هنا علم عالم كيف بترى علم إيش وراثة يلي هشنا لكنس أو يلي كتاب ليه يا باقي چیز كاري يتو يمزري باكن لوكن يعني نفع وايد أول سما جيتور أمثال فكرها عالم يتبيت پیغمبر أصلش كور خيسل أمي علم يعني وحي بيت كورن خيسل أمي شيء باتكون تراون وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث ليس شخص غزران شو إنسان عمل شو منقطع أصلا سواء تريو چیز وزري علم نافع أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له وشو تي كتر چیز وزري شمس عمل روزان جاري علم نافع زري صدقة جارية زري اور بيكم زري ولد صالح زري شمس خاطر دعاء كاري وشو تي من فالعالم يسمى عالم أصلا شو إذا علم من يقوم به بعده يلي تمس هشنابي يسي علم بعد علم هت قائم غاس امس بعد يجرون بياك فقد خلف علما نافعا ام كترو باتكون علم نافع وصدقة جارية بيكترون صدقة جارية لأن تعليم العلم صدقة كاز علم هشناون كاشو كما سبق عن معاذ بلس معاذ رضنا روايات وش والذين علمهم بمنزلة أولاده اور يمي هشناي تم كاشو تمشي زان امس أولاد الصالحين ريتشاكين خراب ريت يدعون له تم كا كرن امس خطر دعاء فيجتمع له بتخليف علمه هذه الخصال الثلاث علم خطر شيم ترنوي خاصلت جمع غسن امترو علم نافع امترو क्या यानी सदका जारिया थी और इम्तरे औलाद थी अगर ची पन्ने औलाद चीज़ नहीं किए लेकिन ये मैं करना स्कूल साथ दुआ पन्ने औलादों को चीज़ ये मन पर उम्मीद क्या है जी चुना ये चुना तरबियत कर मुझे आसान इसलिए ये मरोज़ इमसन खर याद वो मिशीम तरन वही फ़ायदे हासिल कर सकते हैं मिस वो शू फ़ायदे क्या वो इतर गॉड नुक फ़ायदे हम तल फिक्रे दयम सब والأمر الثاني أن من كمال ميراث العالم للرسول عليه الصلاة والسلام ألا يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرسول صلى الله عليه وسلم شو تود درجة ور شنو مان وانا بيز بيت هسا شو كامل ميراث تلقوا مت أمس علم حاصل ها پیغمبر صلى الله عليه وسلم يلني
دُنیا منٛز پَتھ کُن کِہیٖنۍ تہِ ترٛاوِ یِتھ پٲٹھۍ نہٕ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلامو ترٛوو. یہِ چھُنہٕ واجِب اَسہِ خٲطرٕ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ واجِب لیکِن یہِ چھُ تھوٚد اکھ کمال. تۄہہِ سمجھ یِوان یہِ چھُ کمال. وَہذا مِن جُملة الاقتداء بالرسول وبسنته في زهده في الدنيا. یہِ چھِ اقتدا کٔمۍ سٕنٛز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد اور تِہنٛدِس زُہدٕچ اقتدا وتقلله منها. اور یُس رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قلیٖل ٲسۍ دُنیا منٛز اختیار کران واجتزائه منها باليسير. تِم ٲسۍ اَمہِ منٛز تھوڑا بہتس پٮ۪ٹھ کیٛاہ اکتفا. كما كان سهل التستري يقول. یِتھ پٲٹھۍ سہل التستری اوس فرماوان من علامت حب السنة حب الآخرة. وَنان سُنت کہِ محبت کیو علامتو منٛز چھُ أمِس آسہِ کَتھ سۭتۍ محبت آخرتس سۭتۍ. وبغض الدنيا. اور بیٚیہِ آسہِ أمِس دُنیاہس سۭتۍ کیٛاہ ناپسنٛدیٖدگی. وَاللہ يأخذ منها إلا زادن بُلغة إلى الآخرة. اور یہِ آسہِ دُنیا منٛز تیٖژاہ ہن حٲصِل کران یُس أمِس زادِ راہ لگہِ یُس أمِس ٲخرتس تام واتناوِ. یہِ آسہِ نہٕ دُنیاہس منٛز پتہٕ محل خانہٕ بناوان. وقال مالك بن دينار. وَنان مالك بن دينار وَنان إنما العالم الذي إذا أتيته في بيته. عالم ہسا گوٚو حقیٖقتس منٛز سُہ مہران مےٚ چھِ تھوٚد درجہِ ییٚلہِ ژٕ أمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز گژھکھ فلم تجدہ قص عليك بيته. ژٕ لبکھ نہٕ کیٛاہ فلم تجد یعنی چون قص عليك بيته تہِ ہیٚکہِ اَتہِ ٲسِتھ. یہِ آسہِ نہٕ پننہِ گرُک ژےٚ ونان کینٛہہ یا أمۍ سُنٛد گرٕ آسی نہٕ أمۍ سٕنٛز سٹوری ونان کیٛاہ بنومُت یہِ چھُنہ اَسہِ ونان مےٚ چھُ یِتھُے بناوُن یِتھُے ڈِزاین چھُ یِتھُے عٲلِم صٲبن بنومُت چھُ مِثال کے طور پر یُتھ گوٚژھ نہٕ آسُن. رایتہ حسیٖرت الصلاۃِ. ژٕ وٕچھکھ اَتہِ أمِس کیٛاہ یَتھ جایہِ نٮ۪مازِ رات وٕچھکھ أمِس ژٕ گرِ. مُصحفہ بیٚیہِ آسہِ أمِس تَتہِ کیٛاہ مُصحف ومِطہرتہ فی جانب البیت. بیٚیہِ آسہِ ییٚتٮ۪ن یہِ وضوٗ آسہِ کران ترا اثر الآخرہ. ژٕ آسکھ اَتہِ وٕچھان آخرتُک اثر. نتہٕ آسہِ اَتہِ ٹی وی تہِ لٲگِتھ فُل اَتہِ آسن شُرۍ کاٹوٗن تہِ تَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھان مِثال کے طور پر أمۍ سٕنٛدۍ شُرۍ آسان کاٹوٗن ڈراما وٕچھان سُہ کیٛاہ وَنہِ سُہ وَنے تۄہہِ بہٕ چھُس تیٚلے مےٚ چھُ تیٚلہِ بیٚیہِ ہن کران حٲصِل چھُنہ گژھان. گوٚو اس لیے أسۍ گژھو کیٛاہ یعنی یِم علماہن گژھن یِم خصوٗصیت آسنہِ. وكان فضيل يقول. وَنان فضيل ابن عياض اوس فرماوان احذروا عالم الدنيا. دُنیا کِس عٲلمس یُس دُنیا پرست عٲلم آسہِ أمِس نِش روٗزِو سا بٔچِتھ. لا يصدكم بسكره. یہِ نی پننہِ نشہِ ذٔریعہٕ تۄہہِ یُس یہِ گوٚمُت چھُ اتھ منٛز یہِ نی تۄہہِ کیٛاہ کٔرِو رُکاوِو. ثم قال إن كثيرا من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر. تُہنٛدیو علماہو منٛز چھِ کٔشیٖر تِم تِہُنٛد لِباس اور بناو سِنگار چھُ آسان تِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ قیصر تہٕ کِسرا پکان. تِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ قیصر تہٕ وأشبه منه بزي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ تِم مُشابہت تھاوان. وَنان تِم چھِ قیصرس اور کِسراہس سۭتۍ مُشابہت تھاوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ مُشابہت تھاونہٕ کھۄتہٕ. تۄہہِ سمجھ یِوان چھُنہ وٕچھ تُہۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ یِم چیٖز تہِ یِوان لبنہٕ. إن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم يدع لبنة على لبنة. محمد صلی اللہ علیہ وسلمن ہسا تھوٚو نہٕ سیرِ پٮ۪ٹھ سیٖر کینٛہہ. ولا قصبة على قصبة. آوا سمجھ یعنی تِمو بنٲو نہٕ پراپرٹی بنٲوٕکھ نہٕ دُنیاہس منٛز. ولكن رفع له علم فشمر إليه. تِمن آیہِ اکھ نِشٲنی زن مُقرر کران تِم ٲسۍ تُکنُے دو تُلان تِم ٲسۍ تتھ ذِمہٕ دٲری سۄ نِباوان چھُنہ. اس لیے اَمہِ مطلب گوٚو نہٕ علما کرن نہٕ دُنیا حٲصِل کِہینۍ چھُنہ. علما مطلب تِمن چھِ بچہِ آسان تِم تہِ کران بِزنس یِتھ پٲٹھۍ پرٲنۍ علما ٲسۍ کران لیکِن دُنیہُک محبت گوٚژھ نہٕ تِمن دِلس منٛز جاے رٹُن سُہ گوٚژھ نہٕ آسُن. یا پتہٕ گژھن تِم دُنیاہسٕے کُن مشغوٗل گژھٕنۍ پتہٕ تراوان تِم علم أتھی تِم وَنان اَسہِ کیٛاہ اَتھ سۭتۍ. آ سمجھ پتہٕ چھُنہ آسان کُنہِ ساتہٕ مطلب بہٕ زن دِمہٕ خُطبہٕ بہٕ ما چھُس عالِم چھُس بہٕ چھُسو تۄہہِ پننی مِثال دِوان وۄنۍ اگر تۄہہِ منٛز دِمہٕ کٲنٛسہِ تٔمِس کھسہِ شرارت چھُنہ. وۄنۍ دِمہٕ ہا کٲنٛسہِ غٲر مُسلِم سُنٛد سُہ ما دی خُطبہٕ کِہینۍ اس لیے دِمہٕ بہٕ پننی. بہٕ چھُس زن خُطبہٕ دِوان مےٚ چھِ دِوان خُطبس مِثال 500 رۄپیہِ کُنہِ جایہِ جُمعہ خُطبس حظ مِثال مےٚ چھِنہٕ دِوان 500 کینٛہہ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ تُہۍ ما دِیِو أچھ مےٚ کوٗتاہ چھُ دِیُت مےٚ 500 بس. بیٚیِس مسجِد منٛز چھِ یُتھُے بہٕ گوٚوُس اَتہِ دِتھ مےٚ 600 بس. بہٕ چھُس وَنان وۄنۍ گژھٕ ہا نہٕ بہٕ ہور وۄنۍ گژھِ مےٚ سٲری خُطبہٕ آسنہِ کَتھ ہُتھ مسجِد منٛز. اَمہِ موٗجوٗب نہٕ کینٛہہ اَتہِ چھُ خٲر زیادٕ حٲصِل گژھان یِمن لُکھ چھِ یا باقٕے تہٕ تَمہِ موٗجوٗب نہٕ کینٛہہ مگر کَمہِ موٗجوٗب پونٛسو موٗجوٗب. أمِس کیٛاہ چھُ أمِس چھُ تیٚلہِ بہٕ یعنی اَتھ مُتعلِق چھُ زبردست. بہٕ اوسُس وَنان اَتھ مُتعلِق چھُ کَرُن ڈِسکس علماہن سۭتۍ اَتھ مرضس کِتھ پٲٹھۍ کَرکھ اِنسان علاج. چھُنہ پَتہٕ اِنسانَس پونٛسُک محبت آسان کَتھ منٛز دِلس منٛز. آ سمجھ گوٚو یہِ چھُ اَتٮ۪ن اَسہِ تران فِکرِ. مطلب دُنیا چھُنہٕ یہِ کینٛہہ معیوٗب کینٛہہ دُنیاہس أکِس اِنسانس چھُ یعنی دُنیا پَنُن تہِ سمبالُن لیکِن أتھۍ منٛز چھُنہٕ سُہ پَتہٕ گِرفتار گژھُن. وكان يقول اور بیٚیہِ اوس فرماوان فضیل ابن عیاض العلماء كثير والحكماء قليل. وَنان علما علم تھاون وٲلۍ چھِ واریاہ لیکِن دانٲیی نسا چھِ قلیٖلنٕے دانٲیی چھِ قلیٖل. وإنما يراد من العلم الحكمة. وَنان علمہٕ نِش چھُ آسان مُراد کیٛاہ أمِس گٔژھ دانٲیی گژھٕنۍ حٲصِل. فمن اوٗتِیَ الحكمة فقد اوٗتِیَ خيرا كثيرا. ییٚمِس حِکمت آیہِ عطا کرنہٕ أمِس آو خیرِ کثیٖر عطا کرنہٕ. وهكذا وٕچھِو اَمہِ پتہٕ چھنہ اَتھ منٛز نصیحت تہِ تُہۍ ما ؤنِو تَوَے چھُنہ یہِ رِسال پَرُن اگر أسۍ أتھی پَرو نہ تُہۍ کٔرِو أتھۍ پٮ۪ٹھ لگٲیِو تُہۍ حُکُم پوٚتُس.
وَنَا وَهَكَذَا كَانَ حَالُ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ وَنَا يُهَيْ أَسَرَس عُلَمَاءِ رَبَّانِيِّينَ مَسْ تِهُنٛز حالت ٲس یِہے كالحسن وسفيان وأحمد رحمهم الله اجتزأوا من الدنيا باليسير إلى أن خرجوا منها تِمو کوٚر دُنیا منٛز کم قلیٖلسٕے پٮ۪ٹھ اِختِفا ییٖتِس کالس تِم ییٚمہِ دُنیا منٛزٕ درٛایہِ وَلَمْ يُخَلِّفُوا سِوَى العلم تِمو ترٛوو نہٕ پتھ کُن سِوایے کیٛاہ ترٛووُکھ علم مع أن بعضهم كان يلبس لباسا حسنا کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ تِم کیٛاہ لاگان اصل پلو چھِنہ نٔوۍ پلو لاگان نا وَيَأْكُلُ أَكْلًا مُتَوَسِطًا بَعِيدًا مِنَ التَّقَشُّف اور تِم ٲسۍ کیٛاہ تھوڑا درمیٲنی کھٮ۪ن ٲسۍ تِم کھٮ۪وان تقشُف مطلب گوٚو یعنی زیادٕ ٲسۍ نہٕ تِم پتہٕ سُہ کھٮ۪ہٲنٕے نہٕ یا پھۄہر کھٮ۪نٕے یوت کھٮ۪وان تھوڑا بہت ٲسۍ اصل تہِ کھٮ۪وان کل حسن بصری وٕچھِو حسن بصری صٲب اَمہِ سۭتۍ گٔژھِو تُہۍ خۄش ہا وَنان فإنه كان يأكل اللحم كل يوم سُہ اوس ہر دۄہ ماز کھٮ۪وان کیٛاہ اوس کھٮ۪وان كان يشتري بنصف درهم لحما فيطبخه مرقة طيبة فيأكل منه هو وعياله ويطعم كل من دخل عليه وَنان سُہ اوس اَنان ہر دۄہ 10 درہمن ماز پتہٕ اوس رنان رس اوسُس کران بڑٕ بہتریٖن پانہٕ تہِ اوس کھٮ۪وان اہلو عیالس تہِ اوس کھٮ۪وناوان اور گرٕ اگر کانٛہہ یِیہِ تِمن تہِ اوس کھٮ۪وناوان وَكان يلبس الثياب الحسنة سُہ اوس اصل پلو لاگان وهو مع هذا أزهد الناس في الدنيا حالانکہِ ساروی کھۄتہٕ زاہد لُکو منٛز چھُ کُس حسن بصری صٲب وما زاحم على شيء منها قط تٔمۍ چھُنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ مان کٔرمٕژ دُنہِکِس بارس منٛز لیکن کھٮ۪وان اوس چھُنہ گوٚو اکھ اِنسان ہیٚکہِ کھٮ۪تھ وِدن لِمٹس لیکن یہِ چھُنہٕ پنُن مقصد بناوُن کِہینۍ تہِ وَكان الناس إذا دخلوا عليه خرجوا من عنده وٕچھِو تُہۍ اوس نہ کھٮ۪وان ماز تہِ وَنان ییٚلہِ لُکھ اژہن نہ حسن بصری صٲبس نِش بیٚہنہٕ خٲطرٕ وَنان تِم یِتھُے تورٕ نیرہن نہ ولا يعدون الدنيا شيئا تِم ٲسۍ نہٕ دُنیاہس سمجھان پتہٕ کِہینۍ تہِ وما رأوا أشد احتقارا لأهل الدنيا منه اور تِم ٲسۍ ساروی کھۄتہٕ حقیٖر سمجھان کیٛاہ یِہوے دُنیاہٕے تیوٗتاہ اوس تِمن گژھان یعنی زُہد چھُ آسان دِلٕچ کالٹی ہا چھُنہ دِلس منٛز گوٚژھ نہٕ یہِ دُنیاہُک محبت أمِس گژھُن تَوے ٲسۍ وَنان سٲنۍ سلف چٲنِس دِلس منٛز گوٚژھ نہٕ دُنیاہُک ژےٚ تیوٗتاہ محبت آسُن یعنی یُس ژےٚ پلو آسی نٮ۪برٕ کِنۍ لٲگِتھ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ محبت گوٚژھ نہٕ ژےٚ دُنیاہس سۭتۍ آسُن کینٛہہ کیازِ ژٕ چھُکھ پننہِ پلوٕ سۭتۍ ہاوان بہٕ چھُس سمپل میانہِ پلوٕ سۭتۍ نہٕ کینٛہہ ٹھیٖک یہِ چھُ لاگان نٮ۪برٕ کِنۍ ژھٮ۪نمٕتۍ پلو ہاوان چھُ بہٕ چھُس سمپل لیکن دِلس منٛز چھُ أمِس لالٕچ یہِ تہِ چھُ نِفاقُک اکھ قٕسم اللہ تعالیٰ دِیِن نجات گوٚژھ یہِ اکھ اِنسان گژھِ ظٲہِرن باطِنن سیم آسُن وكانوا يدخلون عليه في مرضه يعودونه وليس في بيته إلا سرير مرمول هو عليه وَنان یُتھُے تِم تٔمِس عیادت کرنہٕ گٔے نا ییٚمہِ ساتہٕ تِم بٮ۪مار ٲسۍ ہاں تِمو لوگ تَتہِ صرف اکھ چارپٲے یتھ تھوڑا پٮ۪ٹھٕ اوس پلو ترٲوِتھ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یتھ پٮ۪ٹھ تِم بِہِتھ ٲسۍ یعنی ترٲوِتھ ٲسۍ وَلَيْسَ فِي بَيْتِهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ تَتہِ اوس نہٕ کِہینۍ حتى قال ابن عون حتى کہِ ابن عون اوس وَنان یہِ ابن عون رحمتہ اللہ وَنان إنما استبد الحسن الناس بالزهد في الدنيا ہے حسن بصری صٲبن ہسا لوٚب کیٛاہ لُکن پٮ۪ٹھ غلبہٕ کمہِ ذٔریعہٕ زُہد ذٔریعہٕ وَأَمَّا العلم فقط شُرِكَ فيه روٗد علم اوس باقٕے علم اوس باقین تہِ علمس منٛز ٲسۍ باقٕے تہِ شریٖک لیکن زُہد ذٔریعہٕ ہسا کوٚر حسن بصری صٲبن درجہِ حٲصِل مگر ہورٕ کیٛاہ توٚر اَسہِ فِکرِ ماز تہِ اوس کھٮ۪وان اَتہِ توٚر فِکرِ کہِ ماز کھیوٚن چھُنہٕ زُہدس خٕلاف لیکن دِلس منٛز گژھِ نہٕ یہِ دُنیہُک محبت أمِس یہِ گرٕ کرُن کِہینۍ تہِ اور اَمہِ پتہٕ اوس فرماوان وَكان الحسن يقول إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة وَنان حقیٖقتس منٛز چھُ فقیح سُہ فہم تھاون وول سُہ یُس دُنیاہس نِش زاہد آسہِ اور ٲخرت نِش یعنی دُنیاہس نِش بے رغبت آسہِ اور ٲخرتس کُن رغبت آسہِ تھاوان المجتہد في العبادة یُس عبادتس منٛز کیٛاہ آسہِ کران محنت آسہِ کران القائم بسنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم یُس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُنتس پٮ۪ٹھ قائم آسہِ من رأى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد رآه غاديا ورائحا لم يزع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة إنما رفع له علم فشمر إليه پوٚر نا اَسہِ کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہسا ٲسۍ یعنی رۄبہٕ سٕنٛدی فرما بردٲری منٛز صبح شام کران تِمو چھُنہٕ کانٛہہ کنسٹرکشن کانٛہہ پراپرٹی بنٲومٕژ کِہینۍ تہِ وَنان حقیٖقتس منٛز چھُ فقیح سُہ یُس دُنیا نِش بے رغبت آسہِ اور رغبت کوکُن آسٮ۪س آخرتس کُن وكان سفيان الثوري أشد تكشفا في ملبسه من الحسن وَنان سفیان الثوری اوس تھوڑا بہت حسن بصری صٲبنہِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ یعنی تھوڑا پھۄہر پلو لاگان یعنی سُہ اوس نہٕ زیادٕ نٔوۍ لاگان اصل کالٹی ہٕنٛدۍ اوس نہٕ زیادٕ لاگان کینٛہہ حتى كان من يراه ولا يعرفه يظنه من السؤال وَنان اگر کانٛہہ تِمن وٕچھِ ہا یُس نہٕ تِمن زانان آسہِ ہا کِہینۍ سُہ اوس وَنان شاید چھُ یہِ یعنی منٛگان کانٛہہ یُس حظ لُکن آسان چھُ اَتھدار آو سمجھ وكان مع شدة ورعه إذا وجد الحلال أكل منه طيبا لیکن یوٗتاہ اوس نہ سُہ کران یعنی زُہد اختیار لیکن اگر تِم کُنہِ ساتہٕ وٕچھن نہ حلال کٲنٛسہِ ہُنٛد گژھِ ہا حسن بصری صٲبُن گژھان مِثال کے طور پر دعوت ٲس اَتہِ اوس نہ حلالٕے تِم ٲسۍ اَمہِ دۄہ کھٮ۪وان بڑٕ اصل پٲٹھۍ وَإِن لَمْ يَجِدْ حَلالًا وَنان اگر نہٕ تِم حلال لبہن کِہینۍ ییٚلہِ پتہٕ کیٛاہ بۄچھِ ٲس لگان کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ تِم کیٛاہ ٲسس منٛز کیٛاہ تھاوان استغفر رمل تِم ٲسۍ پتہٕ ٲسس منٛز کُنہِ ساتہٕ سٮ۪کھ تراوان تِم ٲسۍ وَنان حرام کھٮ۪نہٕ کھۄتہٕ بہتر کیٛاہ چھِ ٲسس منٛز تھاوٕنۍ سٮ۪کھ تھاوٕنۍ وَرُبَّما بقيَ ثلاثا لا يطعم شيئا کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ تِم 3 دۄہن ٲسۍ نہٕ کِہینۍ کھٮ۪وان مع عرض الناس عليه الأموال الكثيرة حالانکہِ بادشاہ ٲسۍ تِمن مال دِوان تِم ٲسۍ وَنان مےٚ چھُنہٕ یہِ قبوٗل کرُن کِہینۍ تہِ وَكان إذا شبع وٕچھِو تُہۍ ییٚمہِ دۄہ وۄنۍ سُہ حلال کھیٚیہِ ہا نہ گُتُل
यानी हलाल मज़े लिखे है गुतुल काना शबी अमिल हलाल यजीदु फी अमलिही अम दोस्त करन ज़्यादा अमल पोतस ज़्यादा इबादत करन क्या है पतस वनान अत इमि ज़ंजी व कुद्दहु जक मेरी महावर मानस ख्यावनाउन सो गोड ये गुलाम और पत हेस जबरदस्त थक रहिजन पोतस रबस ओस वनान रबस ख्यावनो थस बु गुतुल म थक बु चैनिस इबादतस मस गुतिम वनान कि रब सुंद एहसान अत छु क्या शुक्रगुजारी कर وكان أزهد الناس في الدنيا في زمانه حتى كان يتعرى بمجلسه عن الدنيا ولم تكن السلاطين والملوك والأغنياء أذل منهم في مجلسه ولا الفقراء والمساكين أعز منهم في مجلسه ونان ياسا وساري وخط كيا يعني زاهد ترين لكومز حتى कि यम तिहंज मजलिस आसान तत ओस न बिल्कुल दुनियाहुक जिक्र आसान और यम बादशाह आसान तिम सारी खोत क्या पस्त आसान इम सिंद मजलिस मज जन योहे बादशाह आसान तिम क्या आसान तिम ऊर यवान और यम फुकरा आसान तिम सारी खोत इज्जत ओस आसान तिमन क्या अम सिंद मजलिस मज क्या तत ओस दुनिया हस कदर कीमत वकान अल खौफ कद गलबा अलैहि वन तिमन पे ओस बड़ खौफ गालिब फलम्मा मरीज़ मरज़ अल मौत यल तिमन क्या मरज़ुल मौत गो ना क्या वना यल तिमन क्या गो मरज़ुल मौत यानी सत मरज़ यत मस तिम गुजरे हुमिला माउहु इला तबीबिन इस्तमो पिशाब कोर सावनिन कमिस निश तबीबस निश टेस्ट करने खतर सिमन दोहन तिमो वन लैस लि हाजा दवा वन एमिस पेशेंट छुन वन दवा हाजा कद फत्तत अल हुज़्न वल खौफ कबिदहु यानी गमन हसा छु एमसुन क्या क्रेह नमाज क्या करमत जख्मी के तो समझ बानी तू दोस्त मन खौफ उम्मीद थी लेकिन देमी तरफ क्या आसान खौफ व युकालु लम यकुन फी ज़मानिही मन हुवा अखवफ लिल्लाहि मिनहु वला मिन हैबतिल्लाहि फी सदरिही आज़म वनान वन आव कि तथ दमानस मज नसा ओस न एम सिंद खोत ज्यादा खौफ थवन वोल कहिन ते अल्लाह ताला सुन और न ओस एम सुन हु कहि क्या अल्लाह ताला सुन हैबत सीनस मस कमिस हु सुफियान अस-सौरी रहमतुल्लाह अलैह वलम्मा मात क़ाल बाज़ उलमा माशर अहल हवा वशु तो ये साथ गुजरे ना सुफियान अस-सौरी बाज़ उलमा हम मजमन एक उन ए नफ्स परस्तो कुलू अद-दुनिया बिद-दीन नीलु खेयवन दीन बदल दुनिया यानी दीन सिनु सकनित खेयवन दुनिया युता खोज गशो फकद मात सुफियान उन सुफियान अस-सौरी गुजरो यानी मा बकिया बादहु अहदुन युस्तहया मिनु उनक वम बचो वनी यमिस निश्तय शर्म गशो यमिस निश्तय मनचान असु सो सदरा इसलिए खेय वुडय अशी तय करुन व अम्मल इमाम अहमद फकान अशद मिनहुमा तकशुफन फी ऐशिही व अक्सर सब्रन अला खुशूनत अल ऐश लिल क़िल्ला वना इमाम अहमद ओस यही खुद ज्यादा सुद साद जिंदगी गुजारान अब समझ और सारी खुद ज्यादा सब्र करान कत में सख्त जिंदगी पे हालांकि तिमन उस माल के वारिया ज्यादा कलील वकान मईशतुहु मिन हवानीत लहु वरिसहा मिन अबीही तिहुद मईशा क्या उस रोजगार कत पे उस पकान तिमन इस दुकान इन तो पन्निस मलिस निश वरासतस मज हासिल करमस तिमन इस किराए मन व याखुजु अजरहा फी शहरी दूना 20 दिरहमन तिम इस अमिक उजरत करान हासिल रतस मज क्या 20 दिरहम व मातल लम युखल्लिफ इल्ला क़ितअन मिन खिरक़तिल्लाह तिम ती गुजरे तिम उतरो पल्लो आख पतकुन काना वज़नुहा दून निस्फ़ दिरहम तमिक वज़न उस नस्फ़ दिरहम कुता उस व तरक अलैहि दैनन कुज़िया अनहु मिन उजरति हवानीतिही मा कसरति मा काना यरिदु अलैहि मिन अल खुलफा इब्न अल जवाज़ि वस्सिनात यलि पत कर्ज ओस न तिमन उस कर्ज दिति वना पता उस नख वाल यमुनी दुकानन हिज किराए सहित हालांकि तिमन इस बादशाह पन्ने तरफ क्या कुछ साथ जवाइज इनाम और पन्ने तरफ गिफ्ट सोजन लेकिन तिम इस पानस निश थवान वकाना यहया इब्न अबी कसीर मिन अल उलमा रब्बानीन अल मुतवस्सिइन फिल इल्म वना यहया इब्न अबी कसीर उस उलमा रब्बानीन मजमन वारिया ज्यादा इल्म उस वकाना युकाल और वन नौसिवान इन्नहु लम यबका अला वजहिल अर्दि मिस्लु वना इस्ताद दोरस मज अमिशु नसा शुनु जमीनस पेट कहन मिकस वकाना हसन थियाब योस असल पलव लागन हसन अल हैआ बड़ असल हैअत असस आसान फलम्मा माता खल्लफ 30 दिरहमन कफनुहु बिहा रहमहुल्लाह यली गुजरो कुस यह इब्न अबी कसीर एम 30 दिरहम और तुम विसित आवत पते इस कफना बस तू इतरो इन बात को वकाना मोहम्मद इब्न अस्लम अत-तूसी मिन अल उलमा रब्बानीन الزهاد वना मोहम्मद इब्न अस्लम अत-तूसी तसा उस उलमा रब्बानीन वंदर फमात वलम युखल्लिफ सिवा किसाइही व लुबदिही वना इतु गुजरो एम त्रो उन पातकुन सिवाय क्या त्रो एम पंचादर त्रो फवज़ऊहुमा अला नअशिही हां इतरो कमिस्कत तो बुदस पेठ व इनाउन और बेत्रो एम पातकुन व इनाअन लिल वुज़ूइ तसद्दक़ू बिही बे वुज़ूक बान त्रो एम पातकुन सुकरुक सदक फकान निसाउ अला सुतूह यकुलन फी जनाज़तिही ज़ैनि आसना ज़ैनि आस छना पत इमन पेठ खसान पाशन पे बाकी कनियन पे तम वन हाज़ल आलिमु अल्लज़ी खरज मिन दुनिया यह हसा आलिम इस दुनिया मज द्राव व हाज़ा मीरासुहु अल्लज़ी अला जनाज़ति यह अम सज वरासत अम सज तोबूदस पे युत अमिस वरासत लैस मिस्ला उलमाइना हाउलाई यह नसा हुमन आलिमन हिंद पे कहीं वह तम वक्त आसान ज्यादा उलमा सू अबीदु बुतूनी मे हसा पन्न यडन हिंद गुलाम बनिमत यजलिसु अहदुहुम लिल इल्मि सनतैन औ सलासन
कह नफर मज बेहान इल्म खतर 2 या 3 वरियन फयश्तरी अद्दिया व यस्तफीदुल माल यह जमीनस 30 कनाल तहान और माल तक हासिल इसलिए वन वन कि यह रसा युथ वक़ाल अल अब्बास इब्न मुर्सिद समिअतु अस्हाबना यक़ूलून वन मे हसा बूझ पन्न साथी वन सारा इलल औज़ाई अक्सर मिन 70 अल्फ दीनार मिन सुल्तान मिन बनी उमय्या फलम्मा मात खल्लफ 7 दनानीर बक़ियतन वमा कान लहु अर्दुन वला दार वन ने इमाम औज़ाई सबस 70,000 दिरहम आमद दिन तम वक्त बनु उमय्या हंद हुकूमत तरफ वजीफ उलमा तम साथ दिवान और वन यु गुजरो अम त्र सिर्फ 7 दीनार पत कुन और बे त्रो अम जमीन और मकान त्रो यह सदक़ करान और बाकी यह बनो कह प्रॉपर्टी क़ाल अल अब्बास नदरना फ़इज़ा हुवा अख़रजहा फ़ी सबीलिल्लाहि वल फ़ुक़रा अश गौर फिक्र कोर अमो सोरी फ़ी सबीलिल्लाह कोरमुत और फ़ुक़राहन दितमुत वक़द वसफ़ अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहि अल उलमा बिअवसाफ़िन मिनहा अल खशियतु वल खुशूउ वल बुकाउ कमा सबक़ ज़िक्रुहु अल्लाह तआला छु उलमाहन कोरमुत वसफ़ बयान किताब पन्नि किताब मज तम हसा खशियत थान तिमन मज खुशू दिल तिहिंद नरम आसान तम वदान अल्लाह ताला सद खौफ इत पे पत कुन जिक्र गुजरो ये सिफत व मिनहा इह्तिकारु दुनिया व तज़हीदु फ़ीहा कमा क़ाल तआला फ़ी क़िस्सति क़ारून और अम मज दुनिया लुकन यानी उलमा हन सिफत कि तिमन क्या तम दुनिया हकीर आसान समझान और दुनिया निश बेरगबती दिवान बाकियन पान ते बेरगबत और बाकियन तम दुनिया निश क्या करान बेरगबत करान दुनिया मोहब्बत तिहंदो दिलो मज दूर करान इत पे कारून सुंद कुस कारून कुस कारून जबरदस्त मालदार शख्स वन कारून सस किसस मज आमुत अल्लाह ताला फरमा फ़खरज अला कौमिही फ़ी ज़ीनतिही यह द्राव क्या पन्निस ज़ीनतस मज पन्निस कौमस कुन क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात दुनिया तिमो लुको वोन यम दुनियावी जिंदगी यसान या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय कारून ए काश अस त गछ ती हासिल यह कारूनस आव दिन इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम अम सा बोड हिस्सा आमुत अता वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म यम इल्म वल तिमो क्या वोनुख वैलकुम ए तोह खतर तबाही सवाबुल्लाहि खैरुन रब सुन सवाब बेहतर ज्यादा लिमन आमन व अमिल सालिहन कम सिंद खतर ये ईमान ओन और रच अमल करन वला युलक़ाहा इल्ला साबिरून और यह ईमान अता करन मगर कमन सबर करन वाल अहले इल्म क्या करान तम दुनिया निश लुकन बेरगबत बनावन ये तिमन पान सु मर्ज आमुत तम क्या करान दुनिया निश लुकन बेरगबत वक़ील लिल इमाम अहमद वन इमाम अहमद सबस वन इन्न इब्न अल मुबारक क़ील लहु कैफ युअरफुल आलिमुस सादिक़ वन इब्न मुबारक सबस आव प्रश्न कि कित पट परजनावन असल इल्म यानी पजोर इल्म फ़क़ाल अल्लज़ी यज़हदु फ़ि दुनिया व युक़बिलु अला अम्रिल आखिरा इस दुनिया निश बेरगबती इख्तियार करे दुनिया मोहब्बत आस दिलस मज बसित की और इस आखिरत सु कुन मुतवज्जह अम मतलब गो यानी इस यह क्या जुहद कत मज इंसान दिलस मज इसलिए अस हेको कस हुक्म लगे यह जाहिदी मुमकिन क्या जबरदस्त ठाट बाट वल 30,000 हूं लिबास लेकिन सह जाहिद और बेस 100 रुपये लिबास और सह सारी खुद दुनिया परस्त क्या जुहद कमिच अमल दिल अमल यह थवन याद यह पन पान शेर अ बाकी हुक्म लगावन फ़क़ाल अहमद वन इमाम अहमद ये बूज कि उलमा हज अलामत हसा तम क्या दुनिया निश बेरगबत और तम मुतवज्जह गसान आखिरतस कुन इमाम अहमद वोनस हाकज़ा यंबगी अन यकून यह हसा पज़ यानी यह पज़ उलमा हन सिफत आसुन वकान अहमद युनकिरु अला अहलिल इल्मि हुब्बद दुनिया वल हिर्स अला तलबिहा इमाम अहमद उस इनकार करान अहले इल्मन कि तुम क्या करियो तुम मसा गो दुनिया मोहब्बत मसा थो कहीं और दुनिया किस तलबस मज रूजो लालच में थो कहीं वअलम अन्नहु इन्नमा अहलक अहलल इल्मि व औजब इसाअत ज़न्निल जुहाल बिहिम व तक़दीम अल जुहाल मुतअब्बिदीन अलैहिम मा दखल अलैहिम मिन अत्तमाइ फि दुनिया वन जान सर इब्न रजब वन जान कि अहले इल्म हसा कर हलाक और अहले इल्मन से हसा गो जाहिलन सुएजन अम मूजूब और जुहाल यम ला इल्म तिमो दिस तरजी इबादत गुजारन कमन पे उलमाहन पे अत वजह कि यह कैसा उलमाहन पत अहले इल्मन इल्म वालन चाव दुनिया मोहब्बत दुनिया तमा तमे वजह से गई पे लुक तिमन निश क्या सुएजन थवित वक़द रआ अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु रजुलन यक़ुस्सु अली इब्न अबी तालिब सबन वो अख शख्स सह किस वन लुकन स्टोरीज तम वो तमिस ला असअलन्नका मसअलतन वनस वाली बह प्रिस सवाल फ़इन खरजत मिनहा वनस अगर द्राक तो द्राक व इल्ला अलवतुका बिहाज़िहि दिर्रा वनस लत क्या लगा कोट दिम वन इल्म रुस्ती किस फ़क़ाल लहू सल या अमीरुल मोमिनीन यह असल नफर वनस प्रिस सवाल फ़क़ाल लहू मा सबातुद्दीन व ज़वालुहु वनस दीन कित पे रोज साबित और दीनस कित पे ज़वाल फ़क़ाल लहू सबातुद्दीन अल वरा दीनुक सबात हसा वरा यानी जुहद इख्तियार कर तमो चीज़ों नश दूर रोजन अमिस नुकसान वातनावन आखिरतस मज व ज़वालुहु अत्तमा वनस क्या ज़वाल दुनिया अमिस लालच गस पैद फ़क़ाल लहू क़ुस्सा वनस वन यमन किस्स यानी वन यमन स्टोरीज
فمثلك يقص ژےٚ نفر ہٮ۪کان قصہٕ ؤنِتھ ژےٚ چھِ علم ژےٚ چھُے کیٛاہ نَتہٕ آسکھ نَتہٕ آسہِ تیُتھ کانٛہہ نفرا یُس کیٛاہ آسہِ اورٕ یورٕ آسہِ تِمن وَنان أمِس توٚر نا فِکرِ أمِس چھُ علم یُتھ نسا یہِ ہیٚکہِ نہٕ عام نفرا ٲسِتھ کینٛہہ. وهذا السؤال من علي رضي الله عنه لهذا القاص فيه إشارة إلى من نشر علمه للناس وتكلم عليهم ينبغي أن يكون ورعا عما في أيديهم. وَنہٕ یُس علی رضی اللہ عنہ کوٚر نا أمِس سوال وَنان اَتھ منٛز چھُ یہِ اِشارٕ اَسہِ مِلان کہِ یُس ہسا علم پھٔہلایہِ لُکن منٛز یا کلام آسہِ کران تٔمِس پَزِ روزُن احتِیاطس منٛز تٔمِس پَزِ نہٕ سُہ گوٚژھ نہٕ لور آسُن یہِ کینٛہہ ییٚمہِ سُنٛد موبایل تہِ کھٮ۪مہٕ ہا بہٕ ہُتھ کٔمۍ سٕنٛز کِتاب تہِ کھٮ۪مہٕ ہا بہٕ ییٚمِس نِمہٕ ہا بہٕ پھٮ۪رن چھُنہ ٹھیٖک ییٚمِس نِمہٕ ہا بہٕ ٹوٗپۍ یہِ گوٚژھ نہٕ آسُن اوکُن لور اور بیٚیہِ کیاہ گوٚژھ آسُن أمِس غیر تامِعٍ فی شیءٍ مِن اموالِہِم ولا ارزاقِہِم ییٚمِس نِمہٕ ہا بہٕ توٚملہٕ بوٗہٕرۍ ہا یِم گٔژھۍ مےٚ أمِس چندن منٛز کیاہ کیاہ چھُس ترٲومٕتۍ ییٚتٮ۪ن چندس منٛز أمِس گوٚژھ نہٕ یہِ چیٖز آسُن ولا اجتلا بقلوبہم الیہ اور نہ گوٚژھ أمِس آسُن یِہِنٛدۍ دِل کرٕ ہا بہٕ پانسٕے کُن کھینچہٕ ہا بہٕ یُتھ یِم بیاکھ پروگرام تھاوہن میون مِثال کے طور پر انما ینشر علمہ للہ عز وجل ویتعفف عن الناس بالورع یہِ آسہِ پنُن علم پھٔہلاوان کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ اور یہِ آسہِ یعنی یہِ پاک دامنی کران اختیار یہِ آسہِ احتِیاط کران یہِ آسہِ نہٕ لُکن نِش بے رغبتی اختیار کران یہِ آسہِ نہٕ تِمن چیٖزن منٛز پیٚوان یہِ آسہِ نہٕ لُکن زاگان روزان کِہینۍ. وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود انه قال سنن ابن ماجهس منٛز چھِ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تِمن نِش چھِ رِوایت تِمو فرموو لو ان اهل العلم سانوا العلم ووضعوه عند اهله وۄنۍ اگر ہسا اہلِ علم پننِس علمس حِفاظت کرہن اور اتھ تھاون تتٮ۪ن یِم امیِکۍ اہل چھِ یِم پٔزۍ پٲٹھۍ امیِکۍ اتھ لایق چھِ تیٚلہِ کیاہ گژھِ ہا لسادوا اہل زمانہم تِم بنہن پننہِ وقتہٕ کٮ۪ن لُکن کیاہ سردار ولكنهم بذلوه لاهل الدنيا لیکن تِمو دیُت یہِ علم کمن دُنیا دارن تمہِ وقتہٕ یہِ چھُ کران تمہِ وقتہٕ کتھ کہِ تِم ٲسۍ گژھان کیاہ بادشاہنٕے نِش یورے پرناونہٕ خٲطرٕ تِم ٲسۍ ونان اَتہِ کیاہ گژھِ اَتہِ گژھِ زیادے حٲصِل لِینالوا بِہِ من دُنیاہُم کیازِ ترٛووُکھ یِمن برونٛٹھ کَنہِ تاکہِ تِم کرن یِہُنٛد دُنیا حٲصِل فہانوا علیہم یِم گٔے تِمن نِش حقیٖر تِمن طور فِکرِ یِمن چھِنہٕ قدرُک قیٖمت تھاوان پتہٕ ونان سمعت نبیکم یقول مےٚ ہسا بوٗز تُہُنٛد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کیاہ فرماوان من جعل الہموم ہمن واحدا ییٚمۍ پنُن غم بنٲے اکھ غم ہمہ آخرتہِ تٔمِس اوس صرف فِکر کمِچ ٲخرتٕچ کفاہ اللہ ہمہ دُنیاہُ رۄب گژھِ أمِس کٲفی دُنیہِچ ییٚمِس پریشٲنی آسہِ ومن تشعبت بِہ الہموم فی احوالِ دُنیا ییٚمِس چھٔکراونہٕ آیہِ پریشٲنی دُنہِکٮ۪ن حوالہٕ یہِ آسہِ صرف سونٛچان دُنیہُک لم یُبالِ اللہ فی ای وادٍ من اودیتہا ہلک رۄبس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پرواے أمۍ سُنٛد بران کہِ یہِ کتھ وادی منٛز گژھِ ہلاک آو سمجھ گوٚو ییٚلہِ أسۍ پنُن فِکر بناوو ٲخرتٕچ فِکر رۄب سُدھارِ سون دُنیا تہِ تہٕ آخرت تہِ. وقال ابو حازم الزاہد ونان ابو حازم الزاہد فرماوان لقد اتت علینا برہة من دہرنا وما عالم یطلب امیرن یہِ چھُ ونان پننہِ زمانٕچ کتھ ونان اکھ وقتہ ہسا اوس کانٛہہ عالم اوس نہٕ کٲنٛسہِ یِم تمہِ ساتہٕ بادشاہ ٲسۍ آسان تِمو منٛز اوس نہٕ سُہ یورے گژھان کٲنٛسہِ نِش وکان الرجل اذا علم اکتفا بالعلم عما سواہ ییٚلہِ اکھ شخص ہیٚچھِ نا علم سُہ اوس تٔتھۍ پٮ۪ٹھ اکتفا کران سُہ اوس نہٕ باقٕے چیٖز پتہٕ ژھانڈان فکانت العمرا تغشاہم فی منازلہم ونان عمرا ٲسۍ پتہٕ اورے حُکمران بادشاہ اوس اورے یِوان تِہُنٛد گرٕ وتقتصب منہم یا تِم ٲسۍ تِمن شیٚش سوزان زر پار کران تہٕ اَسہِ ہیٚچھنٲیزیو اَسہِ ہیٚچھنٲیو تِمن اوس قدرُک قیٖمت فکان فی ذالِکَ صلاح للفریقین اتھ منٛز اوس دۄنوٕنی خٲطرٕ رٕژر للوالی والمولا علیہ حُکمرانس خٲطرٕ تہِ اور ہُمِس خٲطرٕ تہِ فلما رأت العمراء ان العلماء قد غشوہم وجالسوہم ییٚلہِ ہُمو وٕچھ وۄنۍ بادشاہو یِم عمرا ہسا چھِ یِم علما ہسا چھِ اورے یِوان یِم چھِ اَسہِ نِش بیٚہوان وسألوہم ما فی ایدیہم ہانو علیہ اور یِم ہسا چھِ اَسہِ ییٚلہِ تِمو لوگ تِمن منٛگُن اَسہِ تہِ دیٖتو وظیٖفہٕ اور باقٕے چیٖز ہُمو تِمن باسے پتہٕ یِم حقیٖر وترکوا الاخذ عنہم والاقتباس منہم تِمو ترٛوو تِمو ووٚن اَسہِ چھُنہٕ یِہُنٛد یہِ علم ضوٚرتھ یِمن نسا چھنہٕ پانس تہِ اتھ قدر فکان فی ذالِکَ ہلاک الفریقین الوالی والمولا علیہ اتھ منٛز گٔے دۄنوے ہلاک چھُنہ ہُمِس خٲطرٕ تہِ پتہٕ فِتنہٕ بنان سُہ چھُ ونان یہِ چھُ دُنیاہس اور بہٕ کیاہ ہیٚچھِ أمِس نِش ودخل اعرابی البصرہ ونان اکھ آرٲبۍ ژاو کوٚت بصرہ فقال من سید هذه القرية ووٚنکھ ہے یتھ بستی کُس بادشاہ یتھ بستی کُس سردار قالوا حسن الحسن ووٚنُس حسن بصری صٲب قال فبما سادہم یہِ کِتھ کٔنۍ بنیو یِمن سردار قالوا تِمو ووٚنُس احتاج الناس الى علمه لُکن پیٚو أمۍ سٕنٛدِ علمُک ضوٚرتھ واستغناه عن دُنیاہم یہِ روٗد یِہنٛدِ دُنیا نِش بے نیاز أمِس اوس نہٕ یِہُنٛد ضوٚرتھ توے بنیو یِمن سردار تۄہہِ سمجھ یِوان گوٚو اس لیے وكان الحسن يقول ان لكل شيء شيئا والشين العلم الطمع ونان ہر کُنہِ چیٖزس چھُ آسان کانٛہہ تیُتھ چیٖز یُس اتھ بدصوٗرت کران چھُ اور علمس خٲطرٕ چھُ بدصوٗرت کرن وول چیٖز ییٚلہِ أمِس لالٕچ آسہِ ییٚلہِ أمِس کیاہ آسہِ لالٕچ آسہِ وقال من ازداد علما فازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله الا بعدا ولم يزدد الله له الا بغضا
वना इस इल्मस मज बढ़ियो और अम इल्मस मज बढ़नस सत बढ़े अमिस लालच अमिस क्या गसि यह रबस निश दूर अमिस गसान और बेश अमिस रब सारी खुद बुगुज अमिस थवान इल्मस यूत अकिस इंसानस इल्म बढ़ ना तूत क्या गस गन दुनिया निश गोस बेरगबत गन लेकिन ये दुनिया कुन लोर गस यह गस रबस निश दूर और रब थे अमिस बुगुज वजताज अल हसन यौमन बिबाज़िल कुर्रा अला अब्वाब बाज़ि सलातीन अक दो हसन बसरी सब पकान अत वुचम कह कुर्रा यानी कुरान पढ़ने वाले या उलमा तिम क्या कमिस तान बादशाह सदिस दरवाजस पे फ़क़ाल वोनक अक़रहतुम जिबाहकुम तुह करू पन डेक जख्मी यानी तुह करू पन पान रुस्वा वफ़रतहतुम निआलकुम पन्नि चपनि गाजो तुह इवन अदन पेर जिअतुम बिल इल्मि तहमिलूनहु अला रिक़ाबिकुम इला अब्वाबिहिम तुह हसा आयो इल्म हेत हां गर्दनन पर छु तुम दरवाजन तय वातनावान फज़हिदु फीकुम यम गई तुह निश बेरगबत यम वनान अस नसा यह जरूरत अमा इन्नकुम लव जलस्तुम फी बुयूतिकुम हत्ता यकूनु हुमुल लज़ीना युरसिलूना इलैकुम अगर तुम गरनी मज बिहू इस कालस और यम सोजन तुह शिच लकाना आज़म लकुम फी आयुनिहिम अब समझ यह क्या तुम गो इन चश्मन मज क्या बढ़ तुज वक़्त तफर्रकू वनक नीरू दूर गो फर्रक अल्लाहु बैन अज़लाइकुम करनो रबन क्या इन लड़कान छल छांगर तुम समझ शरारत खसान तुम क्या इल्मस क्या तुम इहानत करान समझ यह सह दौर ये इस्लाम मुसलमान क्या ताकत मज लेकिन आज क्या आज तूत आज इस्लामस कुन रगबत आज अगर कलमस पे वन सोन बच्चे हेचन सह वन एथिस्ट बन खुद बेहतर बी गमिस योर वल वनकस करो बर्दाश्त ये अल्लाह ताला दी अजर गो अजुक दौर सब्र दौर ना अत मगर तम दौर यह नापसंद करान कि योर गो अत इल्मस करो इहानत वफी रिवायत वन बेस रिवायत मज आमद वनक तफर्रकू फर्रक अल्लाहु बैन अरवाहिकुम व अजसामिकुम वनक दूर गो छकराव और योर करो अल्लाह ताला तुहन रूहन तो जिस्मन अलग अलग यानी मतलब यम दुनिया फरतहतुम निआलकुम तुह करो पन्नि चपनि यानी हमवार गाजो शम्मरतुम सियाबकुम पन पलव वटिव तुह व जज़ज़तुम शुऊरकुम पन मस नीव कसित वलाकिन्नकुम रगिबतुम फीमा इंदहुम फज़हिदु फीकुम तुह हसा गयो क्या लालच तमिच युस यमन अथन मज यमो कर तुह निश बेरगबती इख्तियार फज़हतुमुल कुर्रा फज़हकुमुल्लाह वनक तुह करो वह रुसवा बाकी कुर्रा अल्लाह ताला करनो तुह ते रुसवा यानी वो कर क्या हसन बसरी सब शरारत लसान अमा वल्लाहि लव ज़हिदतुम फीमा इंदहुम लरगिबू फीमा इंदकुम वनक अल्लाह ताला सुन कसम अगर तुम तम निश जुहद इख्तियार करिव कैसा यहदन अथन मज यमन गछ रगबत पैद तमिच तुह निश वलाकिन्नकुम रगिबतुम फीमा इंदहुम फज़हिदु फीकुम व फीमा इंदकुम अबअदल्लाहु मन अबअद वनक लेकिन तुह गयो रगबत तथ कुन तुह गयो लालच कैसा यमन बादशाह हन अथन मज इसलिए यम गई तम निश तुह निश बेरगबत और तुहद इल्म निश बेरगबत और दूर गो सह दूर गो अल्लाह ताला निश वफिल जुमलति फमन ला यसूनु नफ्सहु ला यंतफिउ बिइल्मिहि वला यंतफिउ गैरुहु बिहि वना युस पन्निस नफ्सस हिफाजत कर कहीं पन्निस इज्जतस हिफाजत कर कहीं ते न तमिस पन्ने इल्मुक फ़ायदे मिलान और न ब्याखी पत अमिस निश फ़ायदे तुलान क़ाल अश्शाफ़िई वना इमाम शाफ़ी फरमान मन क़रा अल क़ुरआन अज़ुमत क़ीमतुहु इस क़ुरआन पर अम सुन क़ीमत हुरान वमन कतब अल हदीस क़वियत हुज्जतुहु इस हदीस पर इस हदीस देखिए अम हुज्जत मजबूत बनान वमन तफ़क़्क़ह नबुल क़द्रुहु और यस क्या फहम हासिल कर दीनुक फ़िक़्ह कर हासिल तम सुन कदर क़ीमत क्या थज गसान वमन तअल्लम अल अरबिय्यत रक़्क़ तबउहु इस अरबी हेचि तम सुन क्या तबीयत रक़ीक़ गसान नरम गसान सह पत क्या यानी गहराई मज तक वसित वमन तअल्लम सह डेलिकेट चीज़ तक समझित वमन तअल्लम अल हिसाब जज़ुल रअयुहु इस हिसाब हेचि मैथमेटिक्स हेचि तम सज राय क्या मजबूत गसान यथ कंसिडरेशन मज दिन वमन लम यसुन नफ्सहु लम यनफअहु इल्मुहु इस पन्निस नफ्सस हिफाजत कर कहीं यमो घटिया चीज़ों निश तमिस इल्म तमिस दिवान फ़ायदे वफ़ी हाज़ल मअना यक़ूलु अबुल हसन अब्दुल अज़ीज़ अज-जुरजानी रहमहुल्लाह वनान अबू अब्दुल अज़ीज़ अज-जुरजानी फरमावान यक़ूलून ली फ़ीकन किबाज़ुन व इन्नमा रअऊ रजुलन अन मौक़िफ़िज़्ज़ुल्लि अजहमा अहजमा वना यम हसा वनान माने वक्त लूक चम हसा इनक़िबाज़ ज़्यादा ज़्यादा खुश आसान बासान ये डिप्रेसड हो बासान तंगी वना तम वुचान तमिस शख्सस युस जिल्लत चो जायो नश पथ रोजान बहुत जिल्लत चन जायन मज पन पान त्रावान तवे यमन बासान कि यह पथ रोजान वोल अरन्नास मन दानाहुम हाना इंदहुम वमन अकरमतहु इज्जतुन नफ्सि उक्रिमा मे हसा वुच कि लुकन निश झुकाव योर इख्तियार कर सह तिमन निश पस्त गसान तम तमिस पत कदर करान और युस क्या वमन अकरमतहु इज्जतुन नफ्स यमिस इज्जत नफ्स थोद खसि तमिस पत लुक त इज्जत वलम अक़ज़ि हक़्क़ल इल्मि इन कान कुल्लमा बदा तमउन सय्यरतुहु ली सुल्लमा वनखे
यानी वलम अखज़ि हक्कल इल्मि तेल वोल मे इल्मुक हक़ई नख अगर ये साथ मे तमा आस कल कड़ान बस यो इल्म तम खतर हेर बनावन बस अमे इल्म तम खतर क्या दुनिया हासिल करने हेर बनावन यह ना तेल वोल मे इल्मुक हक़ नख इज़ा क़ील हाज़ा मनहलुन क़ुल्तु क़द अरा वलाकिन नफ्सल हुर्रि तहतमिलु ज़मा वना अगर मे वन ये क्या हसा यतन नाग हसा यतन चश्म हसा चत्रेश वना बह वनक आ मे पता यह चश्म लेकिन युस हसा आज़ाद नफर आसान सह त्रेश बर्दाश्त करान लेकिन ज़िल्लत त्रेश चेय न कहें त वलम अब्तज़िल फ़ी खिदमतिल इल्मि मुहजती मे नसा खर्चो न इल्म किस खिदमत मज पन दिल कह लिअख़दिम मन लाक़ैतु लाकिन लिउख़दमा ये खतर खर्चो न बह योरे खिदमत कर खतर हाँ बह इन दरवाजन तल योरे बल्कि मे ग खिदमत कर यानी मतलब ओरे ग इल्म तलब कर खतर क्या इल्मस मे खर्चो न अम खतर इल्म कह बह पस्ती कर इल्मस कर हिफाजत कहें त अश्क़ा बिही ग़रसन व अजनीही ज़िल्लतन इज़न फ़त्तिबाउल जहल क़द काना अहज़मा क्या बह थका ववान इल्म हासिल करान थोकुस बह वो मे लोन मोक वोत बह कर ज़िल्लत हासिल अमि ज़रिए ना यह कर बह कहें अगर मे यह हासिल कर इल्म ज़रिए कर बह ज़िल्लत हासिल तेल बेहतर जहलस पत पकान तम तेल दाना ज़्यादा वलो अन्न अहलल इल्मि सानूहु सानहुम वलो अज़्ज़मूहु फिन नुफूसि लउज़्ज़िमा अगर अहले इल्म अत इल्मस हिफाजत करहन यह कर यमन हिफाजत और अगर यम अत तअज़ीम करहन यमन त क्या यमन त यह तअज़ीम तेले यह हुथ कॉन्टेक्स्टस में वुचन कि तम सात पे यानी दुनिया हासिल करने खतर हकीर चीज़ हासिल करने खतर पन इल्म लागान दावस तिमन मुतलिक वन जुरजानी हाँ रहमतुल्लाह अलैह वन अल हिर्सु अला दुनिया व तमाउ फीहा कबीहुन वन दुनिया मुतलिक लालच आसन और तमा आसन यह कबीह यह बुर चीज़ वह हुआ मिनल उलमा अक़बह लेकिन यम उलमा आसन तिमन निश अम खुद ज़्यादा कबीह फ़इन कान बाद नुज़ूल शैब फ़हुवा अक़बह व अक़बह अगर अमिस वो बुजुर्गी त आय और तम पत अमिस पत तमा तो तेल अम खुद ज़्यादा कबीह आवा समझ लबिस बाज़ुल उलमा मिन अत्ताबिईन सियाबहु वन ताबिऊन मज आलिम तम लग पलो व तहय्या तम कर तैयारी लियमज़िया लिबाज़िल मुलूक हाँ ताकि गस बादशाह क्या समखन खतर फ़अख़ज़ल मिरआत हाँ अम क्या कर अम रोट शीश अथस क्या फ़नज़र फ़ीहा फ़नज़र फ़ी लिहियतिही ताक़त शैबिन अम वुच नजर अम वुच बन क्या सफ़ेद रेश अत क्या गोमुत पद फ़क़ाल अस्सुल्तान व शैब बादशाह नश गसन और बह बुजुर्ग मा गोमुत सुम्मा नज़अ सियाबहु जलस अम पलव कड़ और बिहुट गर वोन वह पज यह कर अगर बह कह चीज़ करान ये पे वन हसा पज कर वाय बुजुर्ग तथ मुतलिक वन शार वन कद आन बाद ज़लामिल जहल इब्सारी वन जहलुक अन गट पे हसा आय मे रोशनी लिशैबि सुबहुन युनादी बि अस्फारी क्या बुजुर्गी आसान सुबह आसान इस क्या नाद मे दिवान कि ऐ पन नाम आमालस दी नजर क्या करान अस्फार यानी जमा लैलु शबाब कसीरुन फस्र मुत्तइदन इन सबाह कुसारल मुदलिज सारी कि जवानी हिज रात हसा छोट इसलिए कर कम क्या पक रात कुत पक च कर जाय क्या इन सबाह क्या सुबह आसान कुसारल मुदलिज सारी रात कुत सफर कर वोल तम सुन एंड क्या तम सुन मकसद क्या सुबह कमज़ा इक़्तिरारी बिद्दुनिया व ज़ुख़रुफ़िहा अबनी बिनाहा अला जुर्फ़िन लहा हरी कूता मे दोख खोमुत कम दुनिया और अम दुनिया की जीनत निश बह बनावान अमिच इमारत तथ सेकि पे तैयार वसित गसनस बुट दारुन मआसिमुहा तबका व लज्जतुहा तफना अला क़बुहत हातिका मिन दारी वन यम हसा गुनाह गसान दुनिया मज गुनाह गसान तम बाकी रोजान और यम दुनिया मज लज्जत तम क्या फना गसान वन यह कूता यानी कबीह जाय ये चीज़ गुनाह रोजान अथी लेकिन लज्जत क्या गई गुनाह लज्जत गई खत्म सो बाकी रोजान लैस अस्सईदु लज़ी दुनियाहु तुस्इदुहु इन्न अस्सईद लज़ी यंजू मिनन नारी सह गो सआदत मंद यम सुन दुनिया सआदत मंद बनावी दुनिया जरिए आशी वना बसा गो ठीक सईद सह हकीकत मज नजात कम निश लबि नार निश अस्बहतु मिन सय्यआति खाइफन वजिलन मे हसा कोर क्या यथ हालतस मज बह पन्नो गुनाहों निश खौफस मज हाँ वजल तो गो खौफी वल्लाहु यअलमु इअलानी व इसरारी अल्लाह तआला मोन ननर त जानान और क्या समय चूर चूर कर सह जानान इज़ा तआज़मतु ज़म्बी सुम्मा आयसनी ये बह पन गुनाह समझान वारिया ज़्यादा और मे तम मायूसी मज त्रावान रजौतु अफ़्व अज़ीमिल अफ़्व गफ़्फ़ारी बह तम सात उम्मीद थवान अज़ीम अफ़्व करन वलिस मग़फ़िरत करन वलिस रब सुन समझ पत वन नजज़तु मतलब यानी आई अकम्प्लिश्ड इट यानी मे हसा मकलो वी रिसाल वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।
چھُنا ٹھیٖک یعنی مسلہٕ چھُ اَتھ منٛز کیٛاہ اوس رِسالَس منٛز اَسہِ یعنی علمٕچ فضیٖلت بَس نا اَتھ کیٛاہ اوس یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ اوس شروٗع گژھان کیٛاہ اوس یعنی اور حدیٖث کَتہِ پٮ۪ٹھ اوس گوٚمُت چھُ من سلکَ طریٖقن یلتمسُ فیٖہِ علمًا سہل اللہُ لہُ بِہِ طریٖقن اِلَى الجنہ چھُنا پَتہٕ یعنی یِہوے وٕچھ اَسہِ کہِ علمٕچ فضیٖلت کیٛاہ چھِ علم کِتھ پٲٹھۍ چھُ جنتٕچ وَتھ آسان گژھُن کیٛاہ گوٚو یہِ کُس علم چھُ علمَس ہسا چھِ 2 قٕسٕم ظٲہِری علم باطنی علم ووٚن نا اَسہِ اَمِچ مطلب کیٛاہ چھُ پَتہٕ یعنی عُلما ہسا چھِ انبیاہَن ہٕنٛدۍ وارِث اَمیُک مطلب کیٛاہ چھُ عُلماہَن ہٕنٛدۍ اقسام وٕچھ نا اَسہِ وٕ چھُ اَسہِ اِنشاء اللہ تعالیٰ اَتھ چھِ نظر دِنۍ رِکاڈِنٛگ تہِ چھِ گژھان اِنشاء اللہ چھِنا یہِ کھسہِ تہِ پوٚتُس اگر پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ طالبہِ علم بَنُن چھُ تیٚلہِ چھِ اَتھ بار بار نظر دِنۍ اِنشاء اللہ تعالیٰ اور اَتھ مُطٲبِق یُس تھوڑا بہت نصیٖحت کُنہِ جایہِ حٲصِل گٔے سۄ کَرو اَنو پنٛنہِ زندگی منٛز دُنیاہَس روزو نہٕ زیادٕ لٲرۍ کیٛازِ دُنیا چھُ ختم گژھان اور یہِ چھَنہٕ پَیی کَر گژھِ اِسلیے پَنُن یعنی ٲخرت چھُ بَناوُن پَنُن مقصد اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضامٔندی چھِ پَنُن مقصد بَناوُن اللہ تعالیٰ دِیِن سَمجھنُک توفیٖق عمل کَرنُک توفیٖق اقوٗلُ ہذا واستغفر الله لي ولكم